footballers, young scout and the way that no, let them classes and don't you feel me? I mean, don't you feel me? Young for the idea, my name is Panen Casana, and now all your stars are now so I will be one. You into you let you know, but I apply to animal. Right. Okay. And now maybe say we they are more shall say say and then a belly DN into near ye beye Yamaya Duma next year and then a keka honami first and maybe say a Ghana Yinana ye you know na baby we are associate of 4 regions. 4 regions. One next year other 4 because you say a center region, bonuses, a half a region, and a bonus region. You other teams you almost also other 4 regions. You didn't say other 4 regions. And the being social for the very 50. The next one next year, 4 in another region. You're about home, you'll be able to Kata. And yet, Brockwater. Right. All the Yabian, the Yamian. Oh, Yamian, your car. How now, all you're the same. If you're doing something, you also make it into you are your life into and there is a Santa region, benefits, and after region, a bono region. They say the team maybe 1 hour, Bononia, a Santa region. And they are really from Shannon in here. In general, when you are in a workshop, I mean, MCs, coordinating directors, the final members, assemblymen, the informal religious leaders, traditional leaders. You need youth-based groups, gender groups, women groups, artisans, state-based groups, you need media, personnel, you need information radio, community, and you are workshop. The young people also, you are collected back. I was the team in 20 years, I collected back, no producer, and they are info, also to share. They agree on info swapping. Right. If you tell me, they are general, not the father, create awareness, and let me say, the major people are about it. If the moon says you are associate, now feel. If you want to be a wire regional, the young Africa innovation. Now, the area to see the friend, you make the movie, the friend of the grassroots innovation scouting. The area to say, grassroots, no can't be. Grassroots is a buffer. I know. And the innovation, I'm going to dance for Hong Kong. And after the scout, in the movie, let's be on one internet woman, so it will be saving. Obi abrofun tell you want to be show online Obi almost said that them they want to be online bi no. You young Africa innovate. Right. And what I scouting no be shase da ben. Scouting no, they see a workshop in la safia. La safia. In just something you be a cost in Nkoranza and na year la safia. You want to see what maybe a volunteer, maybe a skills-based scouts, maybe organizers, maybe a mobilizer, maybe information. And let me just say, if you want to buy this, you want to years and today they are happy and start the guy. Right. If you want maybe our tea and can. Okay. And the young fan say, scouting no, ni nature ebe saying, mo volunteers no be call communities no, and I could be sebisa kwahwehwe saafo no, ana say more platform bia make a platform anye online anyway but bia ye wo ba bia obi a wo betimi innovate bibi no o de be kwa akokere na afi yasom edo aba be kan ho 90.7 FM. So you see the house no enemy e ko the future in 2020 now more kwa so no no implementation am so you be a innovation training kai be obeda 1-to-1 abi ade na wo ye the other now we are Fitiwaha and Fitiwaha. You need to take you to as a beauty in the other person. After you see the number, they do that. I number, you don't really want to video. Yeah, when the corner will say, I didn't really see that trouble with you, no more officer. May I do really. May Sergeant Amino, the American School, my target will be a year. Living some maybe they come home and I'm in. Now, the Ankoranza after the scouts was a central line. Here we are the scouts, and I must start follow up. After everybody in the house, you know, you be a man. Let's see the number, will be 2 and in some more number by a flyer. Which is the Adea Akye. Now, for 1 minute video, but by young and an extra scout, and I'm getting in Yawa.
Ọmọ ẹ̀dọ̀ mú nà mú dada. Náà wọ́n mú sá numbers nso a wọ́n di bẹ́ẹ̀ yẹn yẹ bẹ́ sá fúlù àbá ojú wọn máa jẹ́ náà wọ́n yẹ no ebi ẹ̀yẹ ne dìá ẹ̀yẹ obi dìá lọ́wọ́ papa. Nti ẹ̀bá òfìyè ní àbá community person ní sọ ọ̀nà nso àjà tó nípa yàmpa yàwó dìá. Ebi ẹ̀yẹ teacher ní àná obi ẹ̀wọ̀ kúrò mu ọ̀dí ẹ̀yẹ mpanyinfo ẹ̀hyia no ọmọ ìgbà dẹ́wọ̀ sá yàmpa ẹ̀yàwó dìá. Ẹ̀kọ́ ọba ẹ̀bi obi sẹ́ omi dìẹ ẹ̀yẹ ẹ̀sesa ẹ̀bi rubber plastic bag ẹ̀na máa dáná mẹ̀dí yẹ water bucket mẹ̀dí yẹ swatter mẹ̀dí yẹ wéé de bu a mẹ́bu no a ọmọ kò sukuu a ọmọ baagi náà ní nsu afẹm so èyí sáà nípa no community nso ní nsẹ ẹ̀kọ́ so ní afẹ́kẹ́ wọn ọmọ náà ní nfiẹ nso 35 years ní afẹ́kẹ́ ẹnu wọn no. Right. So far, Uzimushia stakeholders, and not for example, workshop and Bayer de Ma Womono. O share the reception amunya from Enra workshop na indication ben I de mamo. In fact, yes, I've been doing quite a fast to be in a ballon. And what has been a cool team? There are 30 years, I was on the air back. Not a year, and what trying to come up. Yes, from a distant level. And my workshop, and somewhere pure one, and my even say, then I'm quite a passo. In fact, we can say, although you say one of the greatest initiatives Abba and this one that now mine this modern time. In fact, my music say, I don't know where come. And then you say, come here, say, I don't know, and you come at a bois, and you know, for a couple of years, why you solar lights, why you see, why you move to this car, 23 years, why a car, 90.7 FM, why a car, 20 years, why a car, watch you. I remember car in the back, why you the back, what the top, Chaku, and now the year for 40. Car now, I know. Or the fact is 40 to see is the other second to see. 23 years. After I was able to cycle, which is 24 years also. I was moving the year of the airport. No, I mean, I think I need to go there. I think I know how many go. Not against the oil of the young person. Just to see that you are one of one. Indeed. Your scout for corner and I didn't have any FIM. Oh, and then Nkoranza no. Yes, I call Nkoranza no this year. This year. I want to know and sound so. We are commenting on it. We are adjusting to the other one. We are going to say, a better not so and extra. All of the time. And you should teach them which level say. Now, that's why I have the man. Yeah. You have that buying agency. Minister of Education. National program, innovation, innovation to account, education disability account. You know, other agencies are, you don't get the better in film, you never can. I will be able to do that all the way along the line. The other year, next year, you know, and then possible the line to lead this year. You know, I will program next year. Then you just said, leave that house, leave that friends in the a workshop on it. Right. Okay. All right. Pacho, say a man and man in our can na a specific because program be or more gender specific. Mudi ye. The Pacho, I am not doing a few doing a secret of your family. That's the including the 20. And I say, and I almost say what is the person with disability. We are better to do another woman here. We are person with disability, and I already what is them here. We are dancing here. We are also going to do right. Okay. And now we can number be as for number my na yeti for a pese. Woman so epic number no free hana yemfa kan ho na fe obi o video bia wetima send amamo. One minute video baby I will be able to get the number a central number I be give the amount cows no more share you know. Right. About 0246 0246 30 21 13. All right. 0246 21 13. 90.7 WhatsApp number. Okay. What's the 1 minute video? Name it I must have a cool video. It doesn't have to take for GPS coordinate. And now locating coordinate, you are not taking out your camera. Right.
Doctor anope yɛda ase bebree ne nkɔmɔ a ɔne yɛdi. Right. Amen. Ebisanfo ne a wote ye Dr. Michael Adusai nso a Young Africa Innovate project ana dwumadie no ono eno ye project director edema womo se womo botae nyina ne se akwada ba mu akwada ba yo a ana obi a wadi den oni padua akwa mu biada opese ana utinde wonsa ye bibi bia utim di tonton ana nnua ana konko wode hyehye ka kuntan ne si ho ye pese sa nimde na wo no omfa ekui so eboa ma unimde no peja na ye ma wakade a ubetimi de aye nema akese enti unim bibi ye sononko a number na ye de to edwa eno na afe watumi aboa ama bibia no atumi akonkan number no o say ye 0246 302113 0246 302113 sa number yi where video 1 minute per na waye wachire niema otumi ye na de ko video no so wade na wo ye no ye behwe na se ye wa na waye nye obi de na wakotwa mfonye de ko ye wa na waye a ombefa waka ho na yakwa akokire wo afi se odi tontori na de konko na eyo a ye bekwa akoma na de akande a ode beyo na afi betime akoso enti we ya kwanya ye ba beboa ama ye mabunu a omwo nimde timde wo monsa enwene bibi no yakọ na yakoma onimde ama wakande papa betimde ayo na ye de bekwa amansan dwa so kura ama amansan enya bi ato na aboa we de yakwanya papa se utimi etomu a fie jadum nti wadaroma fa ahohyemu bi ansa na akwanya no akọ atiao anope ma yenka wo se Sompa sika promo no adena anope ade we jeje me say menim ni ntra ade we jeje me say Sompa achede no me ba chopi Sompa achede number no 0598 559 802 0598 559 802 utue osika ato so ubetinde waduane nso abahanom ubetime de emo bayere ne enuane anwa nuane e won chense ne nkonkomu ubetinde nyina aba afi nso ubetume de enema etese school books ayetwere mu pen ne pencil mathematical set ne nyina ubetinde aba ntoma ntade school bag ni nyina obetim de aba ye beje de ama yakunafo 21st December ena ye chaade no enti menyi wo ho emfiri mu fa ahohyemu bi na ebeboa opa anope ye bedi nkomo bi ewo efie ha enom National Service for be join ye na anope wo mo de dwumade bi asi wani so a dwumade ni nyina ne se suku adan bi no ma akawuram ene suku bi no ma ehia moa sononko bi no omo ba de bibie si omani so ombeka ho asama kire na yahwe kwanya anamo omo pese omo tu de efa ho ne womo a adesua mu ne nhihye mu omo hia emoa no omo de butai bi si omani so anope ombeba programming so aba abekasa wo ho de akire yen endi ya na wahye no so ye de no so to nkyane a ene anope nso ye di enkomo yewura Xavier Sosu oyemra shebedwane wo Madina anope ne boafu pa na bufo no nyina ne se abayifo mra ye no president Kufuor de se wonsan na baba ye mra wo ye manmu enti papa ne boafu afi nso womo a ye de womo yabua womo kumfo womo da fiase no wo se nkayikum womo so ye nkum womo na womo gum ena yakodane mra no ani parliament na ye mra no se ye nare womo se yekum womo no yenyimfiri womo ti so na yemfa womo ntom womo nkwan na nyina sa mra mienu we president Kufuor de se onsan na parliament so ye mra parliament aye mra na wie no ese se president otia konwa so no osan ansa na adimu adane emra ye mra no wie a na wotwe mienu achi pepepe ese president sign osan a na afi aba ye emra na July emu na omo ye sa amra no July, August, September, October, November, December President Kufuor de nyansan enti no enye mra ewo ye mayimu eno na mra hyebedwafo boafu
na ekasa ho speaker of parliament ekasa wo ho na da okasa ye no ade twen ya na president declare aba abonten na president beka say on sign sa amra no nienti a on sign say mra no mfom so ne chemato bebre ewo ho enti wo ye bayifo a wanya utie didim sa amra no they say yes ye sign anyway abusiafo yegusu a yede anopa adwumade no ema ewo ha eno na samra ne nyina ne se asofo na yebo obi baye we o maame ye bayifo o papa ye bayifo no eho mra na ye tiaye se sofo bi a obebo obi baye ewo man yi mu wato mra a wo sa asofo no yetime echew ede ugina emra nim samra no na president Kufuor se on sign no nti esan se wo se on sign no nti no say enye mra so obi bo obayi a wafa ne ho adi free bonto untume nche no untume nya ne bibia ewo ho enom eno no eka ho ye beba na ya ba bedi mu nkomo na ye betie eye MP lawyer Francis Xavier Sosu yetie no wi a na ya kire ya dwen kakra wo ho afi eno akire me sabawa ne dom betena se anopa na ewukuada ye hwe vote buying ewo ye man yi emu ye koto aba ye se ye ma delegate ka sika da ben na kromu ha flat screen television 14 inches 15 inches 32 40 45 inches ebe dane ka sika kromu ha eno nso ye nkomo a ye die yewra domelevo kan na ye auditor general ena yeyi na die na wode aba betu dwa se Ghana for sebe yenye idiot yenim ka sika ena yenim keta asehye sika enti se wo koto aba na obi beto aba na wo koma na flat screen TV na wie be ka kire Ghana for se ye ka sika sebe ye son sebe nya ado anopa ya de nche o ka ze Ghana for ye jim nea papa domelevo o kan eno no enti o se ya asem bi a o se ye hwe epe ho asem kan ya mpe ho asem anka ye tena ho saa ebeduru dabi no sebe wo mo ebenya tumi adi wo man mu no ebeye the highest bidder nea ni dwetere mu oduru nea ye bodin se ye ntue sika ebetimi atua no omo ene benya ebedi yenso enso bi kura na saa nipa yi omo number wo de adwuma na ma na ontumi nyo na obi a ontumi nyo adwuma na nso wo sika nti watime atue sika ma yato aba ma no oman no ye pani yiyeye ana ye penahwe ase saa asema wo kan ebiesi NDC mu ebiesi MPP mu na nsa NDC fo eto oma ba edira seche doma se delegate eka pain camera da so se mo amma ye sika ye nto aba mpene ampa wo ma nto aba no kopem se ye di sika ne hye wo nsem a wo mo kwa akoto na no MPP for the so ebia dam ebinu kura begina camera nim e de sika ne niema na o kire camera se mo nhwe ene nko a bato kuma yi a me koto yi de amanya firi mu enie eno no nso enam so ama office of the special prosecutor say wache wo mo enti wo mo da wanted list eso na office of the special prosecutor no anso nsem bebre ko ho a ebe wi ase na eno so aye bibie wo honom na no be lament ye obenwinwi pa onse ono no de obetimi arrest o but ne say ye punish o say bia ye de wotom ana ye no e wo so do court na court ayesa na no so be lament ye ensem bebre ndi anopai ye ba na ya ba be di sa nkomo no nso e wo ha nti ene nkomo a ye de ba nkomo mienu no ni nyina mu pi ni nyina mu odu e ye o man Ghana ho asem e na ye beka nti ye betimi atena ase obra nkrofo ho kire wo mu sei obra bronya bai akunafo ni bibi edie nanso politicians a yebekwa akosala ya gina wiem ato aba ma wo mo no enya sika mpempem koche ma delegate no ye nipa kuma bi nipa kakra bi sempokura no amansa nyina beto aba na ama no kora mpo no yenim enso na yakohye sika buruburuja na yato agu na yabetena ase anope yewuramu na yedi sa nkomo no ba bia yedri ye fast sports ye wie sports no pe na ene ekwan mu atene ye tie si nkomodie nu emu ewo ha enom
ene anope the maestro atena se nkomo ne nsama hodo pi egu edwa eso a yede ne nyina bro sports ena ne bre asoe yemotew yenko emra maestro good morning na apomwe nyame adom ne mu mpa ebo bibia ye kama yede nyame ase right anope me did say bibia ye kama enra Black Queens woman tasty woman first defeat legend oyire no san break ma me dem de na chew yes no a hotel but still woman qualified and you buy na afin when your first defeat and also ekoye we nyi home and just imagine and okra ye chain blasters but nyina no and okra ye chain blasters already no qualified that ntina it doesn't change anything from the qualification we say for not less than 5 years na Ghanaian qualifying call man of okay. The last time it could be was 2018 right and 2018 that was 2018 November 17 right I stand to be corrected right. Na ye born cry wo Ghana ye host and win but fortunately Yentima win ye host ye wo Kumasi Accra sports stadium when you host tournament and since then Yentima qualified him and a breakdown what Hanum say okay you didn't since you started tournament in nyina so no dodo ayakon your performance net is saying right na your highest stage ye drew no was when you started 2004 since 2004 you started appear no I do buy your more time up to date no you the breakdown in a legend right my so my na wase na nonso aboyi de hwie ensam no egu form famayen anopay na yenko yemra sisi a be etuja yere honsam be no achi e the DFB pokal e Germany adese matches ne bi enso etimi ba so na matches na eto so yere honsam enso ba na bibia no etimi aye kama hye no so se na 6th of December 2023 emre no ekwa na ekosa be o show brena simana baako abo e de apa eye no nso mekaw se bo no nso pa man ye be sorry not just a legend Owoahene Acheampong na e de aka training na no etimi aba na no pa production team no very very solid na no pay papa I get trace na branch and the Eddie Unity one enso etimi abo systematic adaroma Sompa TV on YouTube wo kwano wakobo ani akoma Sompa 90.7 FM on Facebook no Eddie dem live on my oko na wakobo ani akoma na mom udru ho a na wabomode na wa share na wa like na wa ja comment no enso e ho brepam ye beje brani akenkan ne kama enso etimi ediamo edin no Benezadon ko betima from me Ben Maestro me na me di dwumadie no ho chia me na no pay na bibia no enso etimi ayekama quickly yen room na all updated stories ahudu a efra agudie mu nsemu eba no yemfa ntutwa na no pay na bibia enso entimi enye kama na quickly ubo modia na kopima udim se nyame ya adoma ya de se the CAF Champions League and the CAF Confederations Cup no ya start group stages na bibia enso kon kana report am se kan na no pay and se ukopima Pyramids FC wo ma send your scout so mun kopiem e was South Africa udim se nyame ya adoma this particular weekend ya de se club and the team Eddie Mamelodi Sounders and Amazulu Eddie Boeni na sa game no era de beti se Pyramids abo modern enso etimi asmo scout so monko no monko monitor how club and the team enso Eddie Amazulu wo mo efa so ball na che so monfa report no enso entimi emre no update e free Pyramids FC mo Egypt wo mo camp eba na no pay de ho nsem no enso etimi atojanti game no nyama so kra no wo ma start monitor proceedings our Amazulu for camper wo mo behu no strategies ene ko mo fa so enso etimi abo mo ball eno de Pyramids FC bo ko no wo mo ya de ho nsem no etudwa na no pay no ma ya de Senegal de
die ekɔ no die wutim sɛ ani enyan ekwe omafa so mu di Egypt fo ani no esewani ensase e kadro wunim sɛ kata 2022 adea sɛ ɔmayɛ ne din ɛyɛ Senegal wɔn chi Egypt ɛhyɛ no qualify ɛma bibia timi yɛ kama ɛno akyi under 17 AFCON no ɛno so timi ba so adea sɛ ɔmayɛ ne din de Senegal ɛkɔbɔ mɔden ɛhyɛ Egypt a wɔn enso timi qualify kɔ PM ɛwɔ under 17 World Cup no enso ase ɛno akyi adea sɛ Senegal man no etimi chi Egypt man ɛsan na ne ɔmo a me no kasa yi wɔn qualify ɔmo so ɛba bɛbɔ ɛyɛ man AFCON no bi 2025 me no kasa ɔmo yi Egypt etimi ɛdi ɔmo afrim na ɛnya football nko a ɛnɛ wokɔ PM a beach ball no ɛno so ɔmo bɔ mɔden wɔn chi ɔmo yɛ ne deɛ de Egypt ɛhyɛ ɔmo ɛwɔ finals a wɔn etimi gye Africa deɛ no etimi ɛde si ɔmo na so ɛno akyi basketball ɔmo yɛ ne deɛ de Senegal ɛsan chi Egypt ɛna ne ɔmo ɛwɔ basketball mu a me no kasa yi World Cup ɛwɔ basketball mu no ɔmo yɛ ne din ɛde Senegal ɛkonti nɛ deɛ ɛyɛ akɔyɛ sɛ baabi a ɔmo yɛ ne deɛ de Senegal wɔbɛhyia ɛyɛ Egypt bia no wotimi sɛ ampa ne enyan ɛha adwen wɔn mu di ɔmo asɛm ɔmo yɛ papapapapapa wei no wotimi sɛ ampa akroma de hwie bɛkum akokɔ ɛno bi na ɛkɔ so between ɔmo yɛ ne din ɛde Senegal ɛne ɔmo yɛ ne din ɛnso ɛde Egypt ɛno ɛyɛ update a ɛba yɛde ho nsɛm no ɛtimi ato dwa na anɔpɛ na no a ɛna maame yɛ ne din ɛde Hoptanara maame no ɛbɔ ɔmo de LED the Black Quiz no mo kɔ PM ɛwɔ ɔmo yɛ ne din de Namibia na the end of the respective 90 minutes na kyɛ sɛ ɔmo yɛ ne din de Namibia ɛhyɛ ɔmo kronkron Ghana ɔka ne baako a yɛntimi ansia da braka ne mom hyɛ no sɛ first league ɛtɔ dwa wɔ Ghana no yɛso yɛbɔ Namibia ma no 3-1 and into on aggregate na akɔ 3-2 a me no kasa Black Quiz wɔn enso atimi akɔlefo ɔmo kɔ na kyɛ sɛ ɔmo akɔ PM ɛwɔ man afkron no enso asinyame yadma 2024 ɛna dwumadie no enso etimi aba so na hyɛ no so. Since 2004, Ghana, ye make appearance no, ye koto so third. 2006, ye place second. 2008, group stages na, and omuyi ye free. 2012, ye ntimi qualify. 2014, adjacent group stages, and omusa ye free. 2016, ye koto so third position. Na after 2016, no, adjacent 2018, ye timi osti ya my Ghana way ya. Na ni na no still group stages, and then also ye timi sign free. And what 2020, due to COVID, ye ntimi more. Ni na se ka febo more than a cancel tournament no. Ni na se na COVID na and what 2022 yentimi an qualify 2024 yetimi enso qualify na yakọ Bobby and no update by ye ho nsem no enso etimi atodwa and the highest stage at Ghana yema na timi yakọ AFCON na yakodru no second position and no enso etimi ba so ma ya na timi se bibia kon kan way back 2006 then captain maame ani di ade adwa bayo na timi sam pamode mono enso was so far ame o ma qualify o mo kobo AFCON no say na hyehyɛ no enso esi atie Morocco qualify South Africa qualify Algeria, Ghana, Omean Didi Botswana, Dr. Congo, Tunisia, Zambia, Omean Didi Tanzania, Senegal, Mali, and Nigeria. We any among my qualifier man wafcon no, Wamo Echo, Nacho Somako Boejuma, Nabipia Enso Etimi Ayakama, and update a by Edia Hunsem no, Enso Etimia Tuja, Yerum the Ghana Premier League, na Yankohene Player of the Month of November no, I dare some the nominees na Babonte, na Obama Diana Roma Sena Shishero, Enso Esiati Isaac Minta, Wano Etimi Ramadan Stars ho ene odini nkwi Abranti and Didi Hamza Isa wonu sina kai de mahasofo Augustine Okra Bechem United ene Abranti and Din Eddie Razak Samson wonu enso Legon City sa we ene mrante makoma akwa na ya wo bo hwesa abasobode no enso betimi akọ edi ama emu baako na panyimpa ne din Eddie Vincent Odote Isowa, Panyimpa di nkomo, wasi since omu pam Panyimpa di Eddie Kenichi Yashuashi, wasi coach soma ba House of Folk nyina no, se ekobase ne mwadi nkoye, no mu decide so mbe pam ne pe, ene abegi pa, wo coach ni be hu abegi sa. Wasi coach ni be hu abeg sa se be yank ye man mre nanso mo ankasa hwede we ane o mai kona enya de se ebo House of Folk wo mu project ahodu o mo enso etimi aye eno eyen koma apanyimpa ne tin e Vincent Odose so a wori to Jan na no pa ya ye de ho nsem no enso etimi apa e wo dwumadie no so on this note ye nyina so ne yemfa nsem ni ye dan ho aba ye ba ye de amana ne nsem enso etimi aba na bibia no enso etimi aye kama. Are you ready? Wrestling fans, are you
da na bibia enti enye kama ndra ukopiem e the English Premier League adeɛ sɛ matches ahodoɔ ɛgye pene ɛto dwa. Wolverhampton one draw setna Molyneux ɛto atena ne baako Burnley wɔn antimi ansi arabraka. Luton Town ɛtena fi ɔne Arsenal the Gunners at the end of the respective 90 minutes in soccer action na 7 goals na atimi apiem. Luton Town to atena ne miɛnsa ɛma club and din ɛde Arsenal wɔn enso atimi pɔmɔde ɛto atena ne maako 9 enso atimi ɛde tioma na saa game we no ensɛm pii na efiri mu ɛba yɛre ho nsɛm no enso betimi aba na bibia atimi ayɛ kama na matches no enso etimi ato aso. Brighton and Hove Albion etimi atena fi no match Brentford, Crystal Palace ebo Bournemouth, Fulham ebo Nottingham Forest, Sheffield United etimi abo Liverpool, Aston Villa ebo Manchester City. Big game of this particular evening no eno etimi aba so exactly 8:15 and as game no etoja Old Trafford. Manchester United womo tena fi no match Chelsea the Blues eno game back we betimi atoja English Premier League media ho nsɛm no enso etimi aba elsewhere the Flandre champion ukopiem ya just game back we betimi atoja Les Olympiques Marseille woman Lyon Bobo na di ni elsewhere and ya just Europa League game back group F and enso ya standing game antimi amaso ya just nesa game no etimi aba so Villarreal ebo Maccabi Haifa Stadio Ceramica Spain and what ukopiem Coppa Italia me Italy Fiorentina ebo Parma when you na matches ahodoa and enso etimi aba so elsewhere the German DFB Pokal no matches ahodoa eba so Stuttgart ebo Borussia Dortmund Hertha Berlin ebo Hamburger SV club and did buy no for Leverkusen enso betimi abo Paderborn when you na matches ahodoa etimi atoja yeri ho nsɛm no enso etimi aba na yewuram ne mfa issues kakra na coaches no from camp eba no yemfa ntoja na panyimpa de didi Marcelo Bielsa ye manager de mo ma ya ne din yeri Uruguay panyimpa na din komo wo so no player ba ko awiase ne ho edin pa na wo pebia wo bre quality number 8 na ne nyina so ne open number 8 anei ne modem no wo so na de bia wo pa free number 8 wo bia wo benya bia wo se nipa ba ko pe enu nto no watimi define sa role no say ya brantia ne din Luka Modric wo se wono ne brantia ba ko a wonim say in terms of say open quality number 8 wo wiase de a wo ye exceptional wo so watimi bo 6 or attack no so ekoso a wo boa wo contribute ye enu achi say ye defend pa no wo ye expert a wo se we no open quality number 8 wa asase so dia wo say Luka Modric wa dabi enya de sa wo nsa betumi aka bi eno enkomo apanyimpa de tin edi Marcelo Bielsa wore etu jam na no pay na brantia ne didi ni manja Matic wo kwakwadi nkomo wo se we time wo Chelsea no wo se Chelsea players pa their punctuality wo so mo ye expert ye show mo time so mo mre training 6 o'clock wo be kona Chelsea players ni nyina ho no so ba Manchester United wo se hey lazy pa wo se waka che Pogba mo emrantia bi ti say yes Lingard mo so mo mre training 7 no wo be utimi abo 9 na che so no match che wo na che senya de se players na pa wo se lazy de okọ Manchester United on players no wo mo ye lazy brutal enya de se punctuality wo mo enso etimi ari adwuma eno eyenkoma brantia ne jane edi ni manja Matic former Chelsea player wore etu dwan na no pay wo dwumadie no so edi ho nsem no enso etimi apa na nim se golden boy award etimi course no abrantia ne jane enso edi Jude Bellingham ene etimi GDC ni na so na yekobisa ne semasa ene wo etimi age when na suspect nyame adman next year wono enso betimi age golden boy award no etimi edi asi ni na so se hwe akoda ne waba Madrid de friend Ada Gule no was wo exceptional de arehosam ne se oba ye no injuries intino enya de se watimi asi aka na mom was training grounds de se boy ni sobo ma wutim sampa o ye exceptional wo betimi age golden boy award ne bi was wo kɔ ne former team Borussia Dortmund wo mo akoda wi so bi ho abranti and didi Jamie Bannon was boy no enso betimi abobi wono enso betimi aba begibi na bibia timi aye kama eno achi was wo no ankasa ni nua abranti and didi Joe Bellingham was ni nua no so ye brutal when ball ne bo papa was wo no so betimi age golden boy was mranti miensa we and ye likely say nyame adman next year wo mo enso betimi awram na golden boy award no wo mo enso betimi age de asi obona so elsewhere was Sheffield United and no and beto just some head coach yetimi apam no update epa and say no mapa panyimpa former coach panyimpa le din Eddie Chris Wilder wono and all barwa ba be fa djuma no na bibia timi ayekama after say nei yetimi pam omo head coach no panyimpa le didi Chris Wilder ye wo mo former coach and o masia akwa na opa na oba be po djuma no na bibia timi ayekama na nim say no game etimi to dwa between club and the team and so Sheffield United and club and the team and Arsenal no na nyoma bi koso antwa ye ni nyina nse panyimpa ne din edi Mikel Arteta Metran 4th goal ni ba ya pe
ɛna panyimpa no start ye wotim sa ampa jubilation yeso akoye nneoma bi agopra no so a na enkoye nam so ɛma center referee etimi ma no third yellow card panyimpa no din ɛde Craig Brown wono etimi ma panyimpa no yellow card a demetin se panyimpa no nyame adom a wo mu game betimi aba so this particular weekend against Aston Villa ɛwɔ Villa Park no enya de se Mikel Arteta ebetimi akɔtena bench obetena stance no mu no watimi ahwe game ne bi ɛno ɛyɛ nkɔmɔ efiri panyine no wono enso camp ɛba yɛre ho nsɛm no etimi atodwa na bibia enso etimi ayɛ kama na hyɛ no so sɛ nyame adom a summer 2024 Adea se Copa America matches ahodo ebetimi atodwa na no pa dwan show na was Sompa 90.7 FM on Facebook, Sompa TV on YouTube na hwa ade ni nyina ne se na okopiem a medi stadium yensa bi ato screen no so wo bebu mo dia na wakobo ani akoma na de tie nie Adea se club and the Edi Argentina they be Celestis wo mo ene world champions update eba ene se no mo first game mo betimi abo e wo Copa America no likely say one game ebetimi akoso e wo Mercedes-Benz Stadium eno e wo Atlanta e wo USA eno womu gusu consider say Hard Rock Stadium eno enso wo Miami United States no eno enso betimi host sa game no ana empo the last one no eno enso betimi aye Memphis Stadium New Jersey United States of America we ni 3 stadiums ane omugusu consider so mu betimi ayi baako na chese na yetimi host Copa America game betimi akoso between the world champions no eno update by the honsem no to Jan na 23 stadiums we no masa team sampa stadiums na no den papa no pay say wunya bi hwe ya join show na was Sompa 90.7 FM wutim sampa na Mercedes-Benz Stadium na de menka na da wa hwe abeka se free soro na ba nya nipa ne si ye ni nyina ne sampa sika ofi oye bibia konkan edemom enu ti infrastructures na de ukopiema wa mono ne anu adinye na de mete ene say Euros 2024 ebetimi abam no wunim se nche kra me bebreki de ma se ne boy ebetimi abo no Adea se Adidas se de ababonten na update am se kan ene se sa abo no se wo hwe show na no pay e was Sompa 90.7 FM on Facebook, Sompa TV on YouTube Adea se update eba and it's a born Adidas for your buy no yes microchip bishem na some microchip na shapo no yes eboa na in terms of offside rule and some decisions bi no sab microchip na timi aba na referees no atimi detect said be a controversies bebre no after games ahodo entimi emam and update am in second meria ho nsem no to Jan na no pay enso odwumadie no so na panyimpa ne didi Joseph Pep Guardiola na Joseph Pep Guardiola kasa Pep Guardiola see am tudwa wo se hwe wo ba mo boy against Liverpool ball mo boy against club and the Tottenham no was your mo to aso abo sa ball no party a any league no beje ne simple cra fala wo mo beje ne simple and enkomo panyimpa no enso e tuja na we no minim say vice versa dia mintimi enche because against Liverpool ball draw against Tottenham we take 2-1 lead na so still ya betiti ya mari 3-3 and ntimi nim say vice versa na papa ndi Eddie Joseph Pep Guardiola wo kan sem ne dia mintimi enche and enkomo panyimpa no enso etimi area tuja now him say Adea se ne okopiem La Liga Santander update am in second and it's a panyimpa ne and have your table so your former president no yasia re-elect no say ono era ento adwumadi no so till 2027 wo mebo adwuma emfa La Liga no na bibia enso ntimi enye kama and until after elections no panyimpa ne enso have your tables and yetimi asia bonity say omra no mebo adwuma as a La Liga president Adea honsam no enso etimi atudwa na pay elsewhere Chelsea now him say Chelsea game a boss with this particular weekend. Now, club and did Brighton after the game. With him say players, Mr. Who show na no pay was Sompa 90.7 FM. Ubos Alex Dizasi, Thiago Silva, a branch be answer to say a banot by the Asheliamo, Womuna Edna Ho, a branch Eddie Adingramo, Womuna Edna center referee, Panyimpan, Dean Eddie Craig Paulson, Womujana chip. Now, Diametin said, yeah, they say if you know, a bet me players in the band BR. When him say after the game, controversies be Brena Koso and a papa Dean, Eddie Mauricio Pochettino, and another also plenty players, no, a patom so free referee in chain said be asotwe biama Diametin said nya dey say English if you know and so betim dey asotwe akwama either Chelsea and answer Brighton and Hove Albion and update Adea honsem no and so etimi atudwa na Chelsea supporters attend you for one match den there ni nyina say na no weekend mu game about so against Brighton no mu two key players and nya dey so mutimi popi Marco Cucurella Abranti and Rhys James wo mu nyina no man timi am game ni bi update am in second na no pay and so mu fully fit so no red card suspension no wo mat mo dia say bo awie anything na nwumre
se fiewura ntu akramo enso betimi apake no mani nyina se Rich James ene Marco Kurela nyina no wo me available for selection eno mo enso betimi abo game ne bi e ama Chelsea e Old Trafford yere ho nsem no etimi atudwa and nano pay on this note yere nsem no AC nano pay ne emphasize da PS ne bi and from my last chance travel and tour makacho sen krodo so afa akopa de yentena enya nim guase eno ntia no pay winning last chance travel and tour mpanyimfo ni nsa so o man bi ti say Germany, Belgium, Denmark, Italy, Netherlands, France, Singapore, Spain, Switzerland, Mexico ni nyina no e last chance travel and tour ena e ye wadom na yede wakwa kodru asomdwe makacho say the last chance e down so other travel and tour agencies no ni nyina no say ne omo no e bia woni birth set woni passport ukodru aye assist ye boawo e ma won setimi ka be mi agina so e process visa no enso etimi edmontia no pai to anamo woni last chance travel and tour eni nsa wo so esanse so yonko ni aboa kwaku a wo kotokro pa de enka so da biara da eno nti oni omo eni nsa wo so ye be boa no bibia no enso etimi aye kama e de amount mo amu akra no mo di mani e twem ewa Chimota Kisima ye Kofme Plaza no mu ha eho ena onsa etimi aka eno achi mu amwo kuma ase no so mudi mani be chima Obuokrom Estate eho ene butu ye ne Church of Christ Asonta no ene di animhwe enkrafo no momfra homa we 055 398 5231 059 055 398 5231 eno achi mu amwo kuma ase no so mo be frɛ 0543 565968 0543 565968 oh for last chance travel and tour na yet me abo no pay Grace Gas Medical Supplies na na kofini na pamfo eta yachi ene atena se de nsem ni nyina no enso e pan na no pay eno tia no pay woni Grace Gas Medical Supplies eni nsawo so makacho sa pomtin wakade ni nyina no Nkoranza ne mpatam de omo eye number an said the French ni be kan no eno nti woni Grace Gas Medical Supplies eni nsawo so na yentimi emwa ene apomtin wakade be na wo pay ene bosumi na so enya ade se flow na ba makacho se ko ye be ma pregnancy test case ne bi kona ko check na bibia anya kama plasters ahodo obenya bi ato cotton wood surgical mask stethoscope no jebo na onsa timi aka bi oxygen mask any eye chart ahodo blood pressure monitor no ni nyina no a Grace Gas Medical Supplies era no pay wuri etre na yetimi abo na bibia no enso atimi aye kama ediama e won Nkoranza Krodio man Nkoranza Edra Road ye ne Star International School no energy animhwe saso na betimi afre enquiries bi abro medie so no ye de be ma e 020 0705528 020 0705528 when Grace Gas Medical Supplies it means I was so now pay no Gospel Senior High School Macatro 2023-2024 academic year no wo mu go so e fa disuafo eno ntu wo pepa se remedials no san tire e bia also form 1 na pesa oba e ye form 2 na pesa oba woni pro no wanya blem oba e ye Gospel Senior High School ye be boa no ya je fel so na ye timi a kire wade Macatro se school we no wanko bia wa ye ho esan se ho no ye wo ye examiners a wo mu esan so ye tutors e wo ho a ye to ye bo asem ye tro kwan kra fa so answer wasi questions no obi wo ho anya se wonim ade na mum paper no kra mpa ye answer questions no wo so no ye wo portion bi wo ho a ye ntwere wonim sa ne ma we nyina eno nti abiri bia won de otwere kra san dani akiri na wasen atwere na chese otim sampa abu afa so e ba no sa examiner na fa paper no hweso di wase masa okra wonim de wo ye na de pen asim na wasam e ba no sa ha dwen anopa woni Gospel Senior High School eni nsa wo so ye be bo na ne wabofra no remedials no wa twera de ni won so still enya de se ekoyi e ye ba bi ba ko pe eno ani Gospel Senior High School e na wo de no echo na yetimi abo na bibia no enso atimi aye kama Nkoranza bro no e fro ho adehyeman e ho e na mu butu wo municipal assembly no achi ho ma e na onsa e ka Gospel Senior High School eno achi wo de mpanyimfo no school authorities no e di nkomo e 055 5500 276 o fresh ahomatrofo no na yetimi agye ofels na bibia no enso atimi aye kama time eba Mr. ne wodwaso kwagibi na bopo ebe bo na nhihye na atimi akoye pa wo de na malaria and na say 3D no e ya droba akopɛ no a anytime eba Mr. wo de no general body pains e tete no pai wo benya nka wasori afiri mpam ebo adwuma sa de me bɔ me die na bibia atimi aye kama na enso wo sori a na kyese honam yaw no ase aka wato ho e time eba Mr. e na me kan fa diama akona kwagibi na bibia entimi enya kama emfa maw wo wani chimo pharmaceutical shop license eba shop piano ye be boara on site mi akabi na bibia enso atimi aye kama etiamam e won Nkoranza Krotuam ha saso na enquiries bia pesa ye no wo frem panyifo na 0244 417 669 0244 417 669 wo fresh ahoma no na chese nchemu bia open no yetimi enso eti amount e wo eye time eba Mr. Panyifo akatia no pa fiera
Edan wasi awie na akamoso mesrew enkonkoye matrama kwa nsem bia bomodin na hwehwe Joycam roofing system wo ada Roman achese na afie wurafo binom wo mo sere pa sika twitwiri die so de so mo gia ne so mo je ni nyina ne se dan bi won ma se de ya boss no ukona se chese wo ko rente ne ya bobu a enya de se wo kasa ho isan se otim sampa efie ni gina ne na so sa afie no hunu ya ne won sampa we na Joycam roofing system mo nsa no adwuma e na eboa ma bipia no atimi aye kama maka to se wo bomodin na Joycam edin sa wo so a roofing no kra no enya de se ye be estimate na ye ji usika bia sa enu nti bomodin na bra no e na chese bunu ni be ka se umpeye na opemme mmene wo pe woni Joycam roofing system mpanyimfo enin sa wo so ne yamoa na bibia entimi enya kama entumi emfa emaw enso ehonum chance ne yahodo pi IBR IBT SSR self lock ene secular ne shingles ni nyina no wonsa kabi Joycam roofing system wonum akache na bibia no atimi aye kama ediama so nwanfo mudi mani chima Polytechnic Road yene PR ni dia ne saso ne ben golf filling station no ye ben ye pa saso na do wani etrim techima ya ye wo brono e from Hanswa Brigade Kumasi Kwantempon no so techima Kumasi Road ho e na wonsa etimi akai Hanswa Brigade ho e na obehu Joycam roofing system na ne onom etimi adin sawo so enkomo bia opeso ne omudi no akwanya e wo ho adima so obe from e wo 0540 125 819 0540 125 819 woni Joycam roofing system mpanyimfo enin sawo so ye beboa na bibia no enso atimi aye kama ediama anano pai on this note ye gina so na yetimi de nsem no atimi asi nano pai na mom hye no so Sompa achede ne legend yeguso Sompa achede ne yeguso pa enunti nyame adoma on the 21st ena dwumadie ni ba so nte sempo ataku ade bia wo bia obetim di aboa na bibia atimi aye kama no oso fabra wo ba ye beje na yetimi aboa na bibia enso atimi akoyi da bia legend kan asem no wo se na mo so na kunani ba ko wone ne ma edidi na cheso mu busu a oso afi 2024 wo nsira no ebebuso eno nti mmene wo twene se de bonfo mo kama asem no mmene wo twene bomodene na oso fa ode ne bra ade bia wo bede ba ye die hia ne se ensei na 21st ne yebetimi ade ama ye maamenom akunafo na bibia no enso atimi aye ye wo de bape ye beje ne few so na cheso asida bia wo no yetimi ade ama na bibia no atimi aye kama na 2024 nyame beye nyame na mo amode mo ho hye Sompa achede mu no so mo behu nyankopon ani mo nyam na bibia no atimi aye kama on this note ye call unity ya boy Papa Ike Church systematic Adaroma ye ram Sompa TV on YouTube Sompa 90.7 FM on Facebook and in semni nyina ebegu omedin ene Ebenezer Donko betima from Ben na sha se fifirigu anhwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema ene bebre se hwe ebi mpo sa go ka ni mo an atekwa ne hene na bro sana se wo no ena mehunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofri yi emom Atiko Home Stores eniema no buafu nti ena ma sika no to ne dodoom Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a ope fridge double decker tabletop ana deep freezer ice chest ya ye kan ko main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo pe no na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa efre brochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243 629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso woni enkankatese mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache woyam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo kwanji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni immigration for
Information Center ane di hwe mu Accra ye Okasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba Odumase ana ba bia eto nu bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo heba abibiduro kasa Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema ala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre ala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino ala construction esi adan etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pick form ewo Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewo Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetia be attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene di akeka fre Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246 702306 Alala Construction and Training Center se ubesi wudan no a frey na yensi enwie ne prekomao Grace Girls Medical Suppliers no kwase mobedon Nkoranza man eni nkura hodo atwa ahia nyina ni senti ni se wiase yeso akra yeso yiyare na Grace Girls Medical Suppliers muna mayesabe kokromoti a yentumi sam homo podda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua mu etu yare ase free abrabom mekire mfidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidin so ye adwuma ko nkura bata hodo moda roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Girls Medical Suppliers waba or face aid niema hodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi emfidi hodo edi akotene e wa yare se adwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema hodo pi abusu se tam Grace Girls Medical Suppliers a kira kwan won Nkoranza ejura kwan no so Honesta International School ne die nimhwe bibia ni afra homatrofo yi 0200 705528 ana 0245 372919 Grace Girls Medical Suppliers apomudin ho niema de wo fun na wafom kwan Wotie Sompa 90.7 FM
been passed by this parliament, and it is very, very untenable. It's unacceptable. I don't believe that it's a good practice that will aid our democracy. Maybe because I am an opposition member of parliament introducing these bills. Remember that this parliament will continue to exist. In the future, we are developing the jurisprudence of parliament where private members can actively engage in bringing very important legislations that will change the course of this country. Tomorrow, if there are other members of parliament that strongly believe that there are aspects of our laws that must be reformed, and they bring them, go through all the processes and get them passed, another president would then say that I'm not interested in assenting to this bill because perhaps it wasn't introduced by somebody from my side. And in my view, that would undermine our democracy. And that is why I seek to bring this strongly to your view. Remember that this year, during the 42nd Universal Peer Review in Geneva, the Attorney General, Honorable Gofedami, referred to these bills as Ghana's effort to advancing human rights in Ghana. And because he referred to these bills earlier this year, in October 10th this year, Ghana was given a seat, or was voted to be given a seat at the Human Rights Council at the UN. So you cannot, pretend to the international community that, these laws are good laws, they've been passed by the Parliament of Ghana on one breath. You now get a seat at the Human Rights Council, then you turn around and say that I'm not ready to assent to them because they have constitutional issue. Which constitutional issue? What's your Sompa 90.7 FM? Ente asama yewura Xavier Sosu eka ye no ne nkyere mu tiawa ne se emra no a parliament aye na ewo se omampani ede ne nsa hya ase no omampani se da bi omfa ne nsa hya ase. Meanwhile omampani lawyer eye attorney general wakwa amano ne enhyiamu enam so kra kobo abaso se parliament aye emra ne nhyehyɛ bi a etisei enti ya ade a nwanwa kakra se yakọ amanone ede akodi nkomo na ebe wiase na yese yede ya adwuma enye ye ewo eha enom ofa ewo ha no megina dwen kyere tiawa na ya hwe ne etuam ye wi a ye besa aba na yaba abetro so ofa maache na wapom tesen Sompa sanse wadom ye wama ya hoden yede nyame ase. All right. Enti na ene enkomo ene da hoyi emra mienu parliament na yo sa emra no edema parliament parliament na ye say eye president insign na emeye emra mienu no baako efa say osofo ana obi ebebo obi baye ewo man yi mu ena baako efa say obi a yebua no kumfo no da afiase yenkum no enso yenkum wo mu nti no ena yaye mra se yensesa se yabua okumfo de a na chese wo nkwa na aka no beda afiase na wawu a na wawu sa asem mra mienu we ayeye eno ena parliament hwe ni mu senka president be sign ama yaje ato na president se da bi o sign a enyeye esan se ohaw ewo ho na lawyer Sosu kyere se emra kro ya president say ohawo hui attorney general de akwa amano ne akogye fans enam ho kro ma yato aba ama Ghana ewa amansan ko nhia mudie bi ase a Ghana anya seat ewo so yesamba fie so de a yese da bi yesan a enyeye na akire ene ye de beba wadaroma mayentie o saasem yedi hu nkobo ofia bra emra parliament ye wie ye no ye toato ho adwene kakra ne aba abebomu nie ai kire sese ya nsan de ana chese emra bia ni ho no mamintie wo mfiri ha nana meda se atifo ne ahwefo monko Facebook na monko hwebi ene se uhu se yabokoko mu a na chese yenu atano Richard odafom enkunimdie water ne banim pompa ne bapani eda fom na ye kata na chiwa konkunti na nsuni nyina mu a ye kan no onua sompa kunafo akyade no fa de ye bra fa beka ho na intimacy po na kunani bia wo twiro ne din so nya bibi nkofie na honsanforo no ene sei Fosu Bismarck o nkwaben wo twimoto pa we abobo ya rada anopai nyame nhira no ba bia wo yi bia firi bia twede ampon enhye anamu na fa ala construction and training center
babia wo mo ayi die fi bia no adama wo nyame enhye wo mo na mu right nana eba saa emre yi a mampani se onsan o kan prince onsan I know say I am unable na ontimi nsan ontumi ensan wonderful esan se tworo no kan pefe se maye niewu ha na maye mufo nso na wo abua yekunfo nti se woka se ontimi nsan a na wo de etwetwe ne ntia ontimi nsan mampani ankasa no eba mremu a wo ye mranim ni right wa ben pa wo mranum nti wo de ne hwene na so ne bibia nso awurem ahunu sede emra ne te waka ne se enya de private legal practitioner bi betimi ahye no amana ye de ni kwan so wo ye na mo nse bibi sa betimi abamu a ewo se efiri soro ho nso na ye tire no nti se kumfo se life imprisonment wo de mu a wo nkwa na nyina ene se ye bu ekumfo de wo he kura na man ne beboka se ye bu ekumfo aboba ba akope ebi kura nuru 50 cedis na ukọ na asem de na asem kọ na nso se ye kasa demu nkwa na nyina ebia na obedi mfie duoso aka na yehudi ya udi bone no a ye bu ekumfo no ho se mfie duoso no nyina man na eba behwew wo de se de bia ye se boni a wodi ne mu edu nti no ye be kire ukọ ye ma 50 pesos a mfie be se adunu ma eba be ka ho no sa aka no ye hwan ka man ne ka nti se ye kire kokwa yi ni na ba okay ye ne musa ye ntimi spare a ma ye nkonko tworo na yakoka bibia wi akoka se ye twetwe e de aba nti se mpanin se ebe ye de mfiri soro ho a ye hwe no wonwene ho mienu na sa kumfo de ne de wonhwe ne yie sa witchcraft billy woka se no nso untimi nsane wonka abone esan se ye ba Ghana ha ye nyina ya baifo nti wonderful nti ye nyina ya baifo sa no oje atum na wakuhwan wahu anti witchcraft bill na obia yeso owo nso no ma bia ya baifo obia wobunna hunu bosumi bia wo baifo se wohwe man na yetim no ye science binom ye symbols binom a baye wohwe ya mamre ne ya mane a baye nti mampani ka se wontimi nsan a wo de wahunu wahu se osan a sofo na o ka se obi ye baifo no wo ye de ne hunu ye ono nso ye baifo tworo ye da hoi a kristofo tworo kronkron menka se yesu baaye no o chia baifo nyina hia e sabre na Jezebel ni ho nso ya ante se yesu tutu ni baye ho kura wanka nko ho 90.7 FM enkyerɛkyerɛ ɔde ma ye bia no ɛho bia wanko nti die nti na ye ni abre na baye ho obi de ne baye ya lupre ya wofro edidi akone aba ya wofro dade na wofro enne ataban ya bom te se kode atu enso bo hu se atu na nwiem na ede okoba na watu ya ho sika adwene be na ye ba atirim nti witchcraft bill de yewra savieso so se asemampani atutu anoma but over unyini se niama yewra Xavier nani abre no ye bibi te se human right issue na ye kan osofo bi timi hwe obi eni no akaje so ye bayifo te se nansen kafa ba na esi ye mame akua dente nyame mfa ne krensi ye obi ne susu se ye bayifo keke na ya boro no a tim na wawu saade ni nti na wo se ye mra na mra no nso no oman no nye na dwen so obeye sa mra no nti na wo se parliament ma ho kwan na private member mrahye bedwani bi ede mra bi ba se enema we a ekoso nti no yemfa mra na yemfa mommanfo fa ahode ho ban eno na ma yekonya saa anti witchcraft bill a ya pass a ye hwese nkomampani besan ma na ye mra eno mampani so se onsan yi unyi se ye fa ahode human right no a
ye promote no ye yi wenum nyina firi ho a my so ta kan say me say nepa ho adaben nti no ya yetimi you see emrase bedwam mra ye na enafom o eje bre eje na nti kakra yetimi ayo wei no afi no mampanyi onso besen ase ye amaya sha ase aye no foforo se anfiri o mampanyi o na ye wura sosu bi sa asem no anfiri o mampanyi ho nti ena wanye antomo ana because mampanyi kura kasa no ne letter o de come parliament no o kan wo mu se say free executive say free executive audience say free obia ho no na say free executive na executive so mfa ma ofa asam no aye bibie wo aye kwesi na ntatwene se obomu a uni bewu wa mmomu a osi bewu wo fa se wo to atwene wa hwe na abusuani nyina akora abo me se Ghana na ye wo no aye te wo sesei wo bia ye bayifo ye nyina ye bayifo ye nyina ye bayifo Ghana fo nyina ye bayifo hwe sika ye di se nsono manda so a obohu se ya ye diamond bi na eda so me nso nimde kakra me fa ye e wo bayi mu no 90.7 FM na me wo ngoma bi ese witchcraft beginners ashase ebayifo se utimi ka asem na eba mu a wo ebayifo techere me na ede yanum no nyame de ma ye sanse eno an wo de bo wiase na ewo mu nyina tumi ewo mu nyina yi techere man na control enti se ye ka se techere man mpro nenso ani timi pro waso betimi apro nenso techere made ye se mpro e ka asem etim hoda bayi akwa aba ko nyame de gya nipa ewo yemu enti mesi obia wote ase Ghana ha obia ebayifo enti mampani hwe nkrata num se de esi twere no no se bi eye obi de esi ye nti na ye gina no so aka se sade aye nhye mra eye obi moto de nya nkwanhia no nhye helmet nti na ma polisifuo gina ho se wo nhye helmet e be kyew se de be ya akena wo nso nkonya bi na ya ba be ka asem bi etia ye nti de esi wo kafaba no na ama ye de no eye ehweso na ye de ahye mra na afi bibi te se okọ eye gambaga which is campa se aberwa bi bo ne bra yie onyame hira no onyini che na sabe ne honam etwontwom a yetimi hwe ne nka chen se oye bayifo nana sa gambaga which is camp yi esikafo e Ghana ha dodo san ma me ne wo ho sikani ma me nya bayifo enti onyini se no nti na ye behia eye sa emra we ya ye de ye adwuma emra we ya se etimi ehye se wo ye sa emra ncho because amra we enti na mampani se we se free executives ho e wo se mpanimfo no emra se badwafo no ensentwerofo no nananom nti da ben wo mu nyina tena se so eso adwene nti over da ben ye nya executive okrom ha efiri ohempanyin penso na nya executive okrom oh yes and so which is camp da so wo ho da so ho nti kafabade no eno na ye case study nti se ho adwene na eba se de yewura service so su kan no ebema te se de yedi ho nkomo nei yedi wo se owura mampani office ho a ekọ benkum so ho kakra bi ba bia flag ni si no radio kitwa bi bo ho otie so mpapa na wasan so hwe yen live nti me de me ka ne praying mampani ehunu wo pani due matemante wo hu se Ghana fo nyina ya bayifo nti na ya se de pushi ena wonyintu ogitum wi a ya san ba abaye no nti wonne mpe ne ho asem bia so okwa kusane nana ubo hu se ya bobi bi se pentagon ye den ya ya ka square ye den ya triangle eno den ya adesuam ne ekohia ya na ye baye science ni bia nti obia me de ma mi tware me ho ane mani so biri me esan se o tware ne ho kese pe ne baye ba bia ne ki wo no ahwa na pie na no kure bia kwa akoda adi nti me de ye nyina ya bayifo nti mampani so nsan a metenase mo nha no ho nsan nti se o san wi a ya na ebesan so akọ ne ya ba ha ye ho nti sesei no o bibi ya oni mpanimfo no nkasa se ye nhye mra ne ye se obia wo baye ne emu edu wo de onfa mra ne ye mmoa na man no nkọ nanim
Ofa me da say enkomo a ye die no abusuafo afe 2023 a ye wo mu July mu na parliament ye saa mra no omo ye mra mienu bi na parliament ye mra wi a ese o man pani de nsa sha ase na adimu emra na omo ye no Armed Forces Bill sa Armed Forces Bill no omo sachira mu omo sachira section 29 no emu na enti no se hona kumfo no wo na hona kumfo no wo no hona yebua ukumfo a hona ewo se yede saa mra no yegina so kumfo mampani usan a nyewo na abebotu soje ni na bebo say efiri bra yede saa mra no ba yebu ebia kumfo a yenkum saa nipa no no nipa no demu a na so no awu a na wawu na ye ka se human right issue or die be die human right issue no nti no nipa no demu a kumfo no kra eda ni tiri so no adwendwen ne aimu atete kra obekom no enti yen nane no na human right na Ghana yeti ha ye den human right we as ye ka no human right ni we as o gisa temu de si right any say ye gisa amra wetum na enye yedi a nipa yabu omukumfo na egum de o mampani nsan krata na ye ma omutu nkum o mo simple sign so a won sign ya ye mra so say yenyi kumfo no firi ho so a eno so so won sign ebe for bill de sa de na ye nye de ebe for bill de won sign a meti ase ne mo nkumfo ne de adama won sign te sa o mo ayabu a o mo kumfo no onya o mo no mumpie onya o mo mumpie no o mo meya adwuma na man no enya tax mfiri o mo ye de na akoye kosi enkosi koda because yabu o mo kumfo emra kwan so yebukum for na ese mampani wo san ansa na yenya ho kwan akogbo wo mutu akum wo mo da be na ye san eno former president Rawlings na breso 1993 obetena akonwa so no wankum obia dabi ono so kura no ye soje ni a na ye Armed Forces Bill no wankum obia obedi mfie nwotwe former president John Ajekum Kofo mfie nwotwe wankum obia wansan krata no so life imprisonment ebinum wi okay ena eye yewura Atamels na yewura Mahama mfie nwotwe wo so ansan krata na nkum obia na adodanko akufo ado so aba mfie nso ebe konfie nwotwe mu ono so nyansan krata nkum obia ena yese saade a sa kumfo no yenyimfiri wo muti so eno so a krata eso yese yensan nti eno ye krata na ba ko na krata na etoso mienu no ye witchcraft de eno eno so ye Criminal Offences Amendment Bill 2023 eno so na botaye ne se ubehwe obi ani maka se wo ye bayifo emra we bechewo ube ye saa nema no ama ye de obi akwa yakayaka de mu a ne ye de maame akua dentede ye mfa nto ho no eno so saa mra we na nanka ebisia no eno so mampani se wosan a enye ye emra no executives no mrem na witchcraft de ne de se wo bo obi bayie na fe wo nso a ye na ma de nchina atenchensen so na wa penti wani ma ye ho na wa motam kokko wo nso mra no se etimichew se mra no de nchine o ye bayifu no na mo wo abeka so ye bayifu no wo bo nipa no baye wo na mra no ebechew o ye ne baye de ono na ye ne baye ha eno na ma Ghana fo nyina ye bayifu no na so okwa ya asabia wo mo sign bi esi ho na yaka se o Mose penso wo no a na yaka se obia ma ne tiri so nhwe wo mo ehwe ye ne nyankwa nti wo hwe no a obenyankwa no na ye de aye sembo no ye baye sign ni bia ai esan se nyame baye ni bi emu ba ko ya ode no ye nso ano kire ya de opagya ne ni hwe ye bia nyankwa no eno bia nti se oduru ba bia ya sabia wo bia ni aye sa sign no esi ho nti me se triangle circle star enom ne ade nyina baye sign nti ye wo bi de ye bayifo mamema adanse achi na mema na kwa aba ewo ha enom na afi yenko ye ni adanse ma achi ye wo ho ye ejano adon kwa di adaroma ode ne nso achi enkomo aye di ni lawyer Francis Sosu ono ena ogina mrahye badwafo no nyina na mu ede emra we call parliament ye to mra ne din se Private Members Bill
parliament afanu no nyinaa agye atom ya paase ye mra ene ye nhyehyɛ wɔ ye mam sɛ ye bibi saa sɛ ye de kɔto ɔmampani pono so na ɔmampani de ne nsa ne signature hyɛase ansa na adimu abɛda ne mra na ye de ayɛ adwuma nanso July a ye paase saa mra away ɛwɔ parliament no ɔmampani nyamfa ne nsa hyɛase last week and speaker of parliament kan ho asɛm sɛ onte ase ne enti a bepem saa bre omampani nya emfa ne san hyase enora omampani de krata aba abonten se ne enti omfa ne san hyase nyina ne se ogetoma enye saa mra no ne enti ogetoma enye ne se eya ade a ye kasai ewo se ono omampani atena ye no ne de saa mra no ba nye mra hye bedwani bi ene ese ode eba ba mra hye bedwafo no susu se se oman ni mu bibi na ye na se aban no mfa mma na mra ma ho kwan se mra hye bedwafo betim de aba na omo de ba na ye dane no mra e de si saa de na no na ebeboa ye na adenti a ewo se ha adwen ene ne nkomo a ye toato a wabe to sui mamintie wadwen ewo ho anopai yo na mesa da wasibim na mada ye tiefu nyina nso ase Sompa de anope wabɔ ho dero bia yeguso eje sese na wotwe wetwe maka na wotwe miensa pena ye de akogu ye be sere tiefo ne adofo nyina so mondom wayeye na kakra ye wo no nso so momfo mo de meka emi se ebi mo de omo de aba matro edin bi ama wonti aya na meso wa mo omo shout out amame ene ebi mo nso de bi aba bato mo mpese ye bebo omo din wo omo nyina Nyankopɔn okotobo nsu Nyankopɔn na nkasa wonhyira wo mo na ba bi omo yi free ye bia no onhye omo anamu me da wasepan ne asɛm a waken na samra na ba ya chepan meboa eba se ne na wo bobo bai aba besi na na adopen so na ose ono de onsan emi hu ni se opeso onye no kokwa ne a ose onsan no ye emra na omo ye ne July no ba ne a ewo se ye kokum nipa no mfan se wadi bone na ye de wa court na court abua ukumfo a court ka se ye nkokum a eno nso esese o mampani asente osan ansa na yakokum wo enti eno no na aban a iba Fourth Republic obi anya nyeye no na ye pese ye mrade yi ekumfo no firi ho eno na o mampani so se ogetoma enye yi se yenye saa mra no na ono ade ne de ebeba yese kosi enkosi koda nkoda yese o mampani pese ye de ade no mra no ewo ho mra no saa kumfo mra no ewo ho enti na court de ye adwuma no enti na obi di ekodi asem court na odi fa etimi ebu ne kumfo no na court no ediwe na eyi aboso say entimi nkogu nipa no kumfo but mra ni ho there is no way say court no so ebe saa mra no dia mo bi say wo ho na say court all right say obi di efo wo asem bi hu ye bu ne kumfo na ye de ne kwatum some years bi na ne mra so so ekuku na ye ngoku ni dia meaning say mra na wo say ye adwuma e wo say ye adwuma. Right. So far as emrani nya adwuma no eno de court nso ni hu kwan se obebu obi kumfo sa. Se mrani de ma court kwan se ono de nya nti court de awie na adwuma. Se emrani ma court kwan de a e wo se nipa no nso emrani timi di no. Se court ama kwan. Aine. Se emrani timi ama court kwan se nipa no embu ni kumfo na se ye nyina ya agi atum yo ye de nipa na kwa akoto prison. Na some years bi e wo se ne mre so na ye twa ne nkwaso de a ono ane bone na obi kan akowie ne sa e wo se mra ne timi di no ne de sese ye no ye bi se court no kan wie a enso hwa da bi e wo se o mampani e de ne nsa hyekrata no ase na de no mampani mpeso o de ne nsa be hyekrata ya ase enya o mampani we nko o mampani Rollins o mampani Kofo o mampani John Atamel John Mahama ene ebisi omo bia anye but still court to the samra ne ye adwuma how because you say we call prisoner ye wo prisoners bebro 100 e wo ho a omo nyina wo death row omo nyina na ye bua omo kumfo a omo twen da e bekum wo omo ya semu ai ga na ase ye ni baabi a ye ko bi sei ase ye ni baabi a ye ko emra ne wo ho court ama ho kwan e ma ne de ye adwuma nti adenti na nipa ne nso mra so a ye mpese ye bekum kun keke ena mo ofe ke kun keke kun keke kun a ye mpese ye bekun wo mo no eno na ema lawyer sosu
can't say yen kum na ye kokum wo mkora ne tie wo fa ahode say yen kum wo mo de a ene yen sesamra no na judges no amfa dodo na nto yes ayi kum for eso yen sesamra no so a chinchina twan kosi koda eno nso aye bibie wo honom baby anana do bia o man panyini yetene so ane asole ye besre no baby obi aminim se wo tie so mpa de kwa ache papa wanti obi beti akoka akire no o tie o say in the coming weeks emra we so free akunya no so we na mfiri ono ne ho ne baaye in the coming weeks no no so the ne de be call parliament so odanda na nka yakase ne penso nya ne penso ne agitum so odanda na nka de sa ya to aba na wi nka afiri so sa no peso ye strategy na ya nkobo ne din amata ho yes strategy sa na mi hu no ba senka we no de kra ne din be bata ho anka ye o obi se ye nkokum obi ena wo so se dabi me ma ye nkum no ntima sesam mra se nka we de kra ya de papa emra ne wo ho ansa na adu bedi ade emra ne wo ho ansa na ye papa John Jerry Rollins bedi ade omunyina obi amfa anya adwuma now na ye ni abra ye se ye pese emra ne ye sesem enti ye de aba sign keke sign keke umbese ube sign wa emra no ye fa nyeke se ube u read ade ni ansa na wa sign o so o read ye no ne ono hunu ye ne se ensese eye MPB ana private member na de sa bill no ba e say sa bill no free o mampani atena ye no mu na eba ene e free ho de a ye besre no ba bi obi aminim so otebe nka ene ni kine ye omo ntena se ni ehu ba bi asem ne poma sibire wo se san ne ye keke ene tena ye omo ntena se nka asem ne ehu ne poma sibire so de ne mra eba so mpese bebo ni din abata hu se na na do ne sesa amra ni mu nso a o me yehu na baby ye de ye yi be fa ye mfa because me sa na me hu no me hu ne so pese o dan na nka mra na ne braso nka ya to aba no ne yi na free so na de obeba biem no nka onu mum ade ne ho aba be bata mra na se so de ne din hu so eso nka nyamra abone right enyamra abone uni ye ka se obi ni right so okukun obi sa se ya hye sa amra no na se wo nti ase na se opese wo sese wo ho kwan se wo no 1992 constitution aso ye bibi aye say e kan asem we wo ha na eno aba be kan wo ha fundamental human right o fundamental human right na wo so obi ani ho kwan se oje obi nkwa efiri ne nsam esomra ne ye adwuma wo ko obi nso a na akoka se obi so ye bone a ye mu ne kunfo we baby a o se ye wontume nji obi nkwa no eye because of o se nipa no right to live fine nipa no the right to live with there baby nso o se ye nkoye den nipa no yembu ne kunfo nti o se I say minim inconsistencies bi wa nti no wo se ye den ye mfa sa amra we nanka ye nyim firi hono na de menti ase emra na ye adwuma ma court de ye adwuma eno ne baby a me ma adwene me ne ma adwene di adane kakra court de mra ne ye adwuma eno obi di for wa asem a ye de ni gina adakem de court de na yi ni dua kakra ke wo de boss say kim ye mfa nipa no nko life in sentence in prison na nipa no wi a ye nku no eno na ye adwuma enti once asa ho ne ye adwuma ne de e was say definitely me nka say me force say eno no nhwe ho but definitely say eno no ye can say emra na ma court ho kwan e ma court tumi bu nipa ne kun for de a e was say de emra ne da no ye de to baby emra ne da no pepepe no e was say yetumi e de to ene say ne to no so na ye den eno na ye man panimfo nyina mpese ye de to se de awo kan nti ena yewras lawyer so say pam no tware no eno ane se mache no nti saade a wo mo na omugum sesia na yabua omukunfo no ye nana wo mo de ne life imprisonment na nipa no abewu ono anwu ena wo mo nso afi no mu ba bedi bone no wo mo nso de di bone a sese no untume mfa kunfo no nto no tire so say ye je sa amra no toma sa na ebe kire sa na wo seba sa na wo seba de mira na kan no ano no sa na wo seba no all right of aminim any quick addition na quickly men ko dwa so mra na afi ye mfa nkomo no fa etoso mienu emra nana kunfo no de
kumu nhye da nya de bia ye hu se we mampani be surusuru ho wo no me dem a ya ma wo life imprisonment ni bebrewu wo mu wa ye ma me ba amane se wo ma wu nti san keke se san no ye keke woni mampani da nka won kan ya wo kan no nti sabaifo be ne de wanya ntoma eye because ya baifo nti o ye so oji atoma hwe ye nyina abekọ nti won san we no na wono ma ye bua but for the crata na akoma speaker mra na ase speaker kind of parliament nti de mra na ma court tumi na ye adwuma ya ejelu a ye di so na ye adwuma no sa court na ka se ba bia duru no obo na ewadi no se yekumu bie nti e kan wi a court aka mompani de na awoka no answer just sign me da just na ase ho no yenko ahoma no so mra na yenhwe dia ewo ha enom na no pay 0598994994 sankomo ya yedie ubetumi aba be kire wadwen emra parliament ye se obo bi baya watomra ana se obi da kumfo so a ye be dane na ye life imprisonment no president Akufo-Addo say wosan a enyeye na gina so nyina ne se enye private member bia na ese ode samra no kwa ese executive ene de ekro eno no ntino osan a enyeye na in the coming days no no anso de samra no ne de ebekọ ama ya yo lawyer so say oya ndc ni nti ena ban kansa na 0598994994 0598994994 bra ye twen se ubeba no maestro mamento de etew emfirimu na ye afrefo no enwuram 0598994994 uremu a ye de wadwen kire ehim legend me da se anopa mi entia Ghana na ye entia Nkoranza man 90.7 FM right legend me start here ma yenko emra wo mo enya adikan awuram dada good morning mbacho udeni ba bia okasafi opani ma yentie wa no pay pa bi se kaka se kendo jesa mani mu ye na mu ba bi fi bai no na enye anasa mra na nkasa na enye ze hono ya ntianti ya fi obi be se usa mra mu bi enkeye be bi fi ba so na e ba na enye ana mra na nkasa na enye president kire se source no na enye na mra ne de ye and if the source na enye dia so no the net man would be via the offer correct procedure na de won sama ye so sha be boy e ma gen kire no right yeah that's bebre good morning hello good morning yes sir udeni baby akasafi but you from post me kasafi bonso my enti wa no pay da wase but we dey magin kakra me kire fa sa tin last esum say onze adeno fan se bia me na manya matem na media court na court say nipa na bia wedding bonne no kenya say se fine na ma fine nipa na ma poni mi do mo anta na fine no say fine jimiska court me jimiska mama enti the court aka je mrana ka se court nipa no onko dema ana yenkula any question can you tell him the class mampani ndamo ata edom da because mampani ni e obi a ono oye mani na bi mete okoye sa ade no pe no say ama for the fun say ena okura na waba na o so say enkuku amanfo nti me gidi say there's no president over accept say that no man enkoso. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi ajo efrem kudu gazafrim kame yeda asemaiti wa no pay ajo nga kumfon de me de nka mene na nado anka on sign mai e udi boni bia e shen fata o se kum kudu bia right yeda asbebre good morning hello good morning ohene udeni baby akasafi ajo ona boba for dem kasafri sika mainti opening yo any die mo no pese mbisa se mra ye yusu no Ghana ha no Ghana man nyina ne sha na se mampanyin nko a ne executive nko a ne be she constitution no ana se de we na wo ka ho asem yi constitution mra bia mfa se ye yo no Ghana ha you be che kromfo afa ne ko police station no ma ye nyina ye nim no che BBC sha government
president on Nkwan and executive in Kwan is a Mamuni and is a Ghana money in the Yaguma. I didn't pay me. Constitution at the Ghana for you and a year and a jetumu. But we know ye mrafo for a parliament aye a parliament jina ye Ghana for anamu yo wia. So man panin e den nsasha ase na adimu aye mra. Yo media minim say lawyer all this asem no kwa wo ye president the president nsasha ase. Ya minim no. Yeah that's it. 0598 994 994 0598 994 994 Uba ye nkomo yi mu na waba be kire wadwen mra parliament ayo se untumi mo obi baye e wo ye man yi mu e na afi ne etoso mienu se yabue obi kunfo no yenyi kunfo no mfiri wo muti so na ye nare no se life imprisonment e ma wo mo na fi na e kono so obi di bone a yentumi mua ne kunfo no president Akufo-Addo say executive na de ba na enye private member ene ose ode eba enti ogetuma enye ye on sign now in the coming days ono aso de samra kro no abeko parliament ama parliament for assign atena ho age atom na fe de ye de aye adwuma ne a oka enie say na ositi ase say na wadwene kire wo obetimi abaso bi sese a 0598 994 994 uremu a ye no bonko maestro bra ye trends obi beba no afrefo no bia di kan akasa ba maminti onfiri ha legend me dan say me start here free sebi abayifo di issue for me legend me suspect menya nka abayin ntum di enti no monyentum legend me tie without any significant basis minti bin kan chest of why sebi abayifo e da say good morning good day baby akasa fi I from a Chris me kasa fi bonsu ye da say my enti o on say yempim for omde edi agropa anything ya shemra wosemra no atwase ya adwuma constitution the same constitution no and ashemra yiri obi akwakutum 10 years 15 years once the issue related to Ashawan case na no mubu e no Ashawan case no once ore yemra constitution no so nyina constitution no baby aye ka no aye nko Aisha gabi enfanto na mema won nti wo washemra say nipa no emu anu kumfo but impemfo na aba bia nsan but ka constitution na asamra say obi kun obi a dad ni man sentence mo ko dem anda say nipa na ya mo ko dem na obi di ese ye kunu a wo che say mra na enfe executive this executive mu sa nyansa no a ombe sa mra na nti Ghana ye ntena o yeah that's it good morning hello good morning me ba cho odini baby akasa fi acha ya feminist mkasa fi ngwaben yeah that's it me enti o pacho mi de kamen kwanka on san ma yen yeah that's it anope ne won so de 0598 994 994 good morning hello good morning pacho wudi ni baby akasa fi ne ntie won so wadwen nana te kwa ne hini nana wada ma me ntie wanope me pacho muka de yasem They are some na mokano. You said, dear, Mujon be I before. Ubia when you were in the bay ye. Ubia when you were in the bay ye. Oh, who was made an in before boa? Ubia when you were in the bay ye. Who are Mujan? So, and they're tossing you. Mose, on penny sign. Na yung komunita. Sabi sa apo di ka onung tubone. Anto may ba obi ansa yung. Wono tin tin sai. Right. Aya dia beda Ghana. So. Ita ni na podcast ye tanka ye mredi tanka hen ka ho. Ikunku kakra ka ho. Nana de nyen pa. So. If you are no more contract to credit, no contract as so. I don't know if maybe ain't me. You are not quite the next time, manning ye being communified.
Right. Nana, yeda sene onso de out de buy 0598994994. Oh boy ra enkomo mu na yetumi akoye nim ene anopay 0598994994. Good morning. All right, Maestro, Ram na yaw de no snappy na yenko. Legend, nama no gusu America sebi se okobo bi bayi without any significant reason or basis. Legend, sebi asasi so eti obi a wode oye me de se na na te kwa no hene ka asem bi nipa bi onam asasi so bi sebi oye bayifo die enti no oye bayifo. All right, now we have soothsayers, there was psychic obi oye soothsayer no oye psychic bia meshe bia sebi obi timi a ye kaso obi soothsayer sebi obi otimi hunu something to tell in the future. That thing the baby is na waka. So any either psychic or soothsayer. Legend say any pan no so ye bayifo ana. But one significant thing they say enyo bi obi ye a wo hu na wone no enye in line no enkyere se nipa no se be wonye. Right. And now betimi abi wano aka kasa bi a kyerɛ just like that. Ntimi de for na eno no de menya nka ban ne nsan. Okay. Because se nana ya tag ebinum with such a statement and nam so ma se be nipa no kra ne map no. Bia wo be kom no so no na sebi nipa no onye bayifo. Ntimi sa hanyo mana de menya nka ban ne nyuntum. Se wonni any significant basis and reasons you don't have to stand anywhere sebi a me ko gina ba bia ka se papa ai sebi o bayifo no e bayimonsam. In what merit na wo se me ko kasa asem no e de kire no abrami ni nyina so papa bia sebi me American so kra bia me hu no kwamboni bia so se bia anadwo se wo tu ana wo dane akokọ ana wo dane aponchi. Nti legend, the truth is that sa ni o mana de aban no ebe ya wo nyintum na sebi and mostly ye youth na ya ban no ne taye sa de no ye youth na ya ban ne ye sa de no more. Okay. And our neighbors. And the legend, my last one here, sa de aban sign na legend he e wo mi se aban aba president ako different peoples na aba obi ansan. My legend me there is one thing nana Adea mahunu no Ghana ye judicial system ho no sebi imprediasa president bia ni hono ma obeba ye judicial system we nana men kan na adaw no kreka no ewo fom mera say adanse wasem twa to okra na ye enkodwa so emra sesi a mi fiora fere efre yo dana sepa na na atekwa no hini papa nana asem no yabɔ ne tɔfan wi ewiase obi ani right se was gina obi anim ka che ne se wo ye bayifo titu ne ye mothers no pastors bebre wo ha o mo ye saade no saade ne de e wo se mra no e bata ho na mra ne ni obi obeka che obi so ye bayifo bia edi because etimi di ne ma bebre na eba e ma ne makola pono so ko bo bi ma me be ye sisi otimi twese kan ko twitwa no e di ne ma bebre source a enye bebre na eba iti ye besre dodo na ye kan no ye ebo ho ne ho hia ye right samra ne de ye be say ye president ne parliament say samra de omo nhemra over what's me twa to kra na ye nkodwa so na na atwa asem ne tia se wonu me di kan ne ntimi ensan no de ebe ye hwan kra na de adoma no bekwa akoto okra no komu abra wo nkonkoduro no wanya ne ko enti eno ne de ebe ye den ama wo mo se on betimi ensan enti se mempani ensan a onsan sa de ye di kum nipa ne de a witchcraft de no mo onsan kra esan se ye nyina ya bayifo nti wo san ama hwan na wo san e de atia hwan de nani bra de bia ya bayifo de sabi wo pese wo konanim wa abrabom bia ya bayifo de etoda wo pese wo ye bibia ma ya kan bia ya bayifo wo ya ma ya hwe bia ya bayifo nti bayifo no ye do so nti over me da say anopay e wo ha enom yebeko dwase sesi ye de nkomotawu ebeba sesi ana ya sori simanum e wo ye nim ya ye te enkomo we afiri ho na ya
ayɛ sɛ ɛnyini ɛwɔ yabatoɔ emu. Well, Chief of March. Yeah, I'm say public prosecutor no. Wachadodo. Sɛ ɔbaa yɛ nkyɛn. Na NDC for the ɛbaa no. Ɛde asɛm no wɔkae. Ansa na wei bɛba a ɔbɛka. Sɛ nka NDC for the ɛbaa ɛna ɔhyɛ asɛ kae a ka winum so ya ombebo hu kakra anasa punishment bi ba mu a ka wa ko sa de no ka obebo hu kakra na wunim ade ne sati ye nche yo 1992 right Rollins ne Professor Dubois ne ko gina MPP NDC omse na parties bebre o de that is na parties are titro ni emi no sika che bi anim mpokra no na ni electoral commission na wo independent national electoral commission INEC na ye register emfa card nkoto aba CDR for ne militia for ne PDC for a PNDC for no nkrofo ma yi won say omungade om revolution omuna ma fiefie mu de exercise book ana atwere di say wadi 18 wuni 18 koto aba abato no se time dura inze so ombe exercise book no hu say na wa hwe say Ghana nyina amafo hwehwe din wo exercise book ubeda no wa hwe ma tenu ase ni pasan la ni 90.7 FM Hona General Eskin ono acheno kra na kofo be appointed no member of the reconciliation committee on Otiase ni polling station a okoto aba ono ene ne man nine etu wie no anya 0 Fantini no say ebe intima so man to amamwa ya chenja adaka no kura sasa na adaka ya na sama ri yesu adaka tuntumbi na sika chebi anim ni aba 19 bibia ni hospital ya prosecute bibia ono ano everything is Rollins and Rollins is everything ti bibi wo musem eno mpokura no enye nema bumbum sa bento ani ko bi ni nchine ukonkurase na asempa na America no nchine ne ebinu kra nya chale unya chale na jeze wanya eno kra akam last ni bi eze ya chewa japade pa bisu ba bisu omo ase omo ya wan genze omo ani abu na kisupu ba asema American obi a wali 40 years na satam no wadi 11 years to ahunu so now ebi a bank manager ebi a businessman ebi a penina kasa otino wa ware one here so ade we ahunu bi o obi a wadi 30 years na satam no na ye nwo no ana ya wo no kra na oni 1 year so na ebi akra ne ma be na ebi an business ne ka ne own person it ye travel down memory lane no bro ka say memory lane na adwene mu akwantuo no ye koye chi own person ne di abani mu eno bi na me kire ene ba the year 2000 no I mean sa bre ya American kura no open parliamentary candidate ye be power chow ansa na wakwa ko gina ayesa ana soja fu agima ya boso commandos o bruni pani okura ko yiwo nim se ye parliamentary candidate na ope ti amanfo doje kura na yakwa register me kai go so afo area okrubi tije ni bi o ne ntosi fu mu odo na MPP for enya candidate dan so ade chia closing date ese o mo rash ko kofa di moto kofa no ade ne ba krum na obetwa photo na photographers ata no
photographers wo wo na coat is a hot tight is a na na phone tare wa woro ni ahead coat abon tie akweti nwa fufuku na kre ni de koye ono ye force no kwa no ko gina the last time me hu no ye about 5 years ago is why gentleman come oh ni bibidi so ye force no koye MP ni about 2000 na de ne sate ne kesi o na MPP here power na parliamentary candidate bi afi say of force a obetuma wini because na Rollins are free so na NDC force person o maintain power ti NDC tua na MPP tua NDC tua na MPP tua na de na sate 92 96 ba no na Rollins ba ya pe na yeyi municipal district chief executive satam no yen yetama no ukoje na wono MC na DC no odama na okotwe ma assemblyman nti to ma omo moto nim sakre nim bibia nim bravo bia nim ya ba 96 and so the same bia nyo bia kapre udo bisa me se me kaza me assembly base for asuma brempon no ne damuno mo sika ne omo bebre na ba 2000 na e ba ni bre no for example obi wo na se parliamentary okwa ko gina obantema onim se prime minister de wonya oye MP dada or Ketu south or north oni say ya to voter region America no onya nya parliamentary ne dia oye MP dada ne nya so be parliamentary candidate primaries no obe win because bantama no ye bobo abana say MPP nya 85,900 and this nya 6,000 na ye say MPP stronghold the brother na say primaries no nya to mawa na wasate behave pempam coach kasate say MP and anti say MP wo wa MP awie sana sika tua no ba no 90.7 FM nipa wono ne gina o ska eso tua kase ma delegates Ketu eso mutua me ne NDC MPP o ye kan o ye o tie NDC o man sere because voter region the frame be highest bidder ba utua kase ne to ma right I was for Adea Abia Jumade na waso na ye wo ma na san be wura 204 na fa ade ne ye kese na san ba na ye kese na yini na both NDC MPP na yini afere na ye millions we baby wo kra na ye koto aba ma MC ya vote by na American o na se kro wa omo assembly man for owo omo ye MC ya ye boni din no about 50 million ankra bia group bi so omo form omo fi se ese omo tutia attack isu ano omo so form verse losing bonus omo so mo omo sika ebro ne attack isu atua no so ta sami man for owe omo ni moral right is omo can vote by wo ya to omo dada e ba na sa so akwa assembly wa wuni ano omo ya to usi ojori yi no asa akọ anything me na no ba ko dia ka chem se won ko biom because they say alama bro no so ko je e bi no je plot e ka o musica no ye promise obi a plot ba ko na me ba wa makọ assembly 8 years manya plot manya sacre manya singlet kura na wo meso me gina abato no mama obi a kapre mama obi a dama na me ho do ne minim dia amanfo fize me bro no for fize meeting dia abo e no me to ma me eniti me ya adwuma me ya ma e ma na ne me bro no so for ti me bro no so for mu ni akada bia de dame me free assembly so manya moto manya sakre manya we me try say shem na no ana shem ti me I'm not accountable to me bro no so for omo so nim say akoye wa assembly 8 years wasan ba woni enetia ana me bo na wa gigi say sika no ya say assembly ya yi say uko gina bioma bro no so for so be hu say Adea ni sika wom
na one man sika me so me nkoto vote buying aba so on say aba assembly vote buying beba o so wo ko area ma moto na no moto aba ya we am 50 million we am 80 million so ko ya pe when you one plot and one plot boy say and me so one man bibi ya me so me nto the say assembly man bosi akura ko na me kan say we sika kura we die anya sa obi wa owo bro no so a ono wo sika no obeji assembly man na di 90.7 FM and one near my vote buying kura ko west at the assembly level say ye time no ni enim ye enim ye ho say we na MPP for ye wa assembly o ye no 6 uye meyi for sumunu fie abojumasi asuma brempon no cruise kakra bi dodo na ye NDC for go NDC abana also governor appointee but ye time no ya ma party politics any D team so we MPP ni na so original kasa na ekwa asuma they take it o propose ye ni vote they take it and sa nema vote by ni nema anko ene flat TV me kaza me to me flat TV 23 million ba first ban me saw there na 1 week pe na blue is you is shadaka who watch flat TV na okoto e betu aba say the same day e be kura on fa nu agura ase kura na ani na abo so akwaje di akoto aba nti ya pese se vote buying no ijadia na ese ye nhihye na nhihye kura wo ye no aye sen brabo ye secret na pese ni corruption so ye secret na di nhihye na wo ye atua dipa kwanse mo nko mo obisika mo ono otini dem na dwobe bia 12 o'clock 2 o'clock 1 o'clock koko emi o na so honorable na so better say wa man akonya so adichan batwe ya na jame besra say edu ho aboa me so mebo ododo so na okwa say na je na ya na ho dia TNT bebu na bia 20 million TNT ufiri akuruge Nkoranza 20 million ufiri denje Nkoranza 20 million ana ufiri fenze kwada so ko bantuma 20 million ana ufiri fenze adwira zongo ekwa adwira central 20 million sana omaya masese no akwa de say highest bidder na corruption paano ene saade no na sequence ade a eto aso every assemblyman egosi MCE eba parliamentary eba presidential na presidential primaries de kura ne bobo presidential primaries kura no kura ne assembly constituency executive GB regional executive GB council of elders GB patrons GB nti aya yi bi se tete for uma we no ma we a ena me so mento we akọ me wo fie 3 days ago ena brante ba ko ba ho minim ni onim se otie kura so ontie kura Teresa Jamaica base beti akọ kan kire no oba ho na sem ne se you know ono coordinator na owo ne bro no so no oso obi afa eniti ba ko ne sika o de ba na o ma mani bi o mo ye nipa nan nti ono onti ase ese o de ma no na ono obi ani wa otu asense otutia na 120 ti ese ogene de nti me ko kan kire candidate ze on fa ne de ma no na say asema wo ken ono wo mo ne obro no so no mo identify say wo the way you anim wa nti ye de ma okra aboko akoto atia eni nta o mo ye osano o se da na che mi hwe mu na no na nipa na ya omubo ono obubo di no emi no fa kire akọ candidate ro akwaji sika na ye za wo kan je you anim too much and o mo punish osano nti say ye be sa de we na I want disadvantage ye was ade we mun say e ma ye nya genuine and qualified members of parliament genuine
unqualified this is municipal chief executive, genuine unqualified presidential. Because money they talk. Right. Mr. Baba, me dan se bebre baby a efi ebaye enye ene na ehya ase nanso no ewo se yetumi eso ana esan se basically a ma yenya enipa poten a ono oye krogen betimi aye adwuma no amaye Yewrejima Johnson so atena so opene ye ma wache anopai mejo nyando yo nkoma a edadwa ye die nie sikatua ewo abatuo mu de si na anu memende ya ndc de special prosecutor say wo mo de niem omunya ebe kire TV so ne ade nyina no wadikle omo wanted a opesa oche wo mo corruption and corruption related ewo public election mu sese bia ya batuo nsem apeja kodu ne se nye democracy biem wo a wobotomu odu na ye to aba ede emawo yen fa na sem hia ana se yenye no hwe ha na yen kɔ ne sɛ de aye ekoi ya me da se bebre obi bokro no na wan fa na sem hia na hwe ne hwe ha de a na wansa nkasa so ye kronfo ne ewom pa ba ko ne sɛ ngumasuafo nanka yese yehunu sɛ omo wonti ase esan say ye kire bibi mu akire obi a ye wo vocabulary no English no ye wo bi o ha obodin a kire asemu no mu deep ma hunu kura sene yen yetwi no kura sankrofo ni nka esesenka obekɔ school be wie no na ne ho ate na dwene mu no wonu ne ka asama ɔte ase ofa book bi kura na ɔkare a ohunu nia opposite kire sankrofo ni sese o mo take lead wo sa area ene ne yade a mepese se yebetimi adi ho dwuma na Mr. Well ka se escarity kododo ampa kododo ba se yanhwe kwan e befa so a ebesia no kwan a ebekosa me kai se sa assemblyman 4 years back assemblyman bi omo beto aba na omo diska koma na oso onje metimi abonidi edejan omo kwako tueska ba no te se wase woji ayire ojina wode ono ne ese oto obeto nti sky wanje ampa wanje ska no call out man nipa hunu ye ni ame pesam chene se ye obi nim oho a omo ahonim no great higher integrity no higher eti saafo no mom ne betimi aboa ya ma ya hyasia a champion se meji ska na ayire ye nyamienu miensa obonse na binumu eso ekon aba bedo because one say o ye ne sa na wo wahonim no waton wahonim no afi brono musufo no ana man no mufo no so no omutumi a ye say kogina omanam no aton sa tumi no because nipa na ye ne nya wo ne ese ye yu se koka ontumi nkoka esan say we declare ska ne otoma nipa no nti say ye hyase cycle nipa no a yesusu se omo akonkan wonindie mu no hyase cycle o madwena ebetimi aboa ma omo nso aboa ya ma yetimi de asesa afoforo adwene because se bone we no yetena ho a kere ebeduru bebi no na yenyam sombre ye nhunu kwan bi ebetimi asolve sa problem no abebi man ye hawo ne se o hawo no beto ho cha afi na baba ya akore na akore afaso nti ni ye no gise utwa baby wudi awu ansana watumi ayi sa ohaw na afro nti me mom de ani ameka ne se one position ahora eba skatua no eye adwena omo amukura sa dibia no omo de tutimamufo adwene mu ene ne ma skatua no ba no sene ya na ye ka no se nipa na adwene yen se baby a wokɔ no wonya bibia nka bi kura ani bre na wani abre no wonya bibia nka wani mmere saa nti wonya bibi nti wo so ma me bibi esan se okoduru a wo ma mehwe eno de disketua ba no ba mom timamufo no ahunu se kwa wokɔ no se ye mani bibia ese se oye maman no man no nsanka esan se bibia ode maye no ono so be yusu de atua ne ka na ye nya santi ase no a na ye dwene oman no ho a no kwasɛmpa ne se ebetumi ama nsesaye ahoro aba ye ka se ye de mra ne ye hyehya okotua ne dan mu
okochia no okoche na de sa obi wo ho right o che bia de nti osebra na mema okaska otuaska kaska na ma no o ma na aduane ne de nti owo nsem bebre a obetumi ede ayiya no akire se o ma na bribe anasa onye we bia ba yen so a ye mu se yinyanti ase no nko a yen je bibia amfanye bibi se ne na Mr. Bawa ka se o mo breso no na o mo ntua bibia esansa na ni bre bia nim na yenim se o mo kọ ho a o mo kwakonya ska bia na something like assemblyman bay apart from MC mu be dia betuetu skan nka o mo nya bibia na o kwakotu ska bia ma obi se me de kwakọ assemblyman mbacho wate na me kire ase eti in all ye no ni ayeka na ye kan season se yen hyase se ya honim ni yen yesu no ni yen mudi a yedi no yen kura mu na yen hwe se obi mfa fin nkeka yen mekeka yen mudi a yedi no na yen ye polish obane ugiri se oman no ye tena se na yedi san komoi nansa na ebi kasa fa senka ye ma oman no kura no found oman no fa sika kakra ma political parties no na ebi no so kura ye nsusuye se wo se ye mra bi kura to ye hunu ka obi betimi abon wo election bi ho and say ye jan trasa wo se ye mra bi to ho se bia o be pe MP dia primaries wo party mu no and say bia oboka boro bia 5,000 20,000 say and say ye ne sa ebetuma ma ya bre ano ase kakra chen said ya ye say ye ne sa na enye ye nso de and the delegate system of voting no ye ntwamu ana ne wo mu ne say wasama obisa ne ye very good pa o how bi anu a eni nso ano na o how bi su ba nso ano no ebi kura en freedom no nyina ebetuma free nipa ba ko penkura ho na ya ahoboa se ye pese ye so ano ana asembisa ba ko ne edikan no ya ahoboa se ye pese ye so ano ana se ye pese so ano a akwanhoro ebetumi dia so ano no ye bora hwehwa ebenya esanse ye den susue ye ba na ye bisa ho asem ye di we ba na ye bisa ho asem ba se ye tena se aka se ye nye se ne ye mfanwe ne de utwa bo ma no se mammo kamuru se ya one de skan here botuma o yi skan miam nyomuro ye me mo kai muro ye se ontimi force no se wa baburo aha but ye se o man no aya ahoboa se ye pese ye hwe kwan ye befa so a delegate omo hihye no amo ye no omo moka na sikatua bi amamu a ye tenase a sasabia nyansafo wo man mu ye betimi anya kwan no anohyeto no aha basesi amprempre de yentimi nkasa yese na yetimi de yese na yetimi de na emum yepesi asia no kwan a eye izema ye ne because ya nipa ye ne ye ya nso na betimi asia no yo me da say yewra Jima Johnson Mr. Bawa minim say and electoral commission and political parties act no can be say o say wo mutumi audit parties no account na minim say fa individuals are more contested for primaries and so on. How be anywhere any more example. Okay, Kasa. More example. Sorry, BC Pini, me publishing a daily guide front page with woman and photo. If any mammy bedu, or quite fool, pebble Nature Sheba. To done and yes, Nema contain or done and is of far a general, Nature Sophie Weber. Or science of far Nature or far Nature, not just a cat. So I'll call you in him. I'll call home. I didn't know the Visiano. No one of this. How you are? Any generally no when you guys how be anywhere any siano how be wa we siano enye ye te say na ye kan we na ye kan de ye wo siano wo te say na ono aka say kan no say ye koma assembly man bi scan so oja de on the other so okoto na ba the same thing Jojo Ankoma be di MC me mo siano no office na ne nkrofo aba say omo koto no so aba nti e de me envelope program na ni pa me say ba me ho yin na me ka say na mo
mo wo ska Jojan kuma na odi ska evrem no ono wo ska mini no ofiri manso Jojan kuma wo ska okonya ska onya o chicha ma sanmafo me wo be sa me te no me kura me dollars ni di 90.7 FM Jojan kuma o kaple mo corrupt no asa no contractor bi ena boa no emoanya no wia na contractor no nya no contractor oye adwuma ni yo wanye ni yo waye na fe ye Nkoranza fo no ye ne ye bebre ye na school da no ebe bu egu ye maso I mean go with your money omo firi wa no mo be brala zam zaba de o tu no ye ko o se face kan ko ade woni abrofo ni ye adwuma na isi ohun ni bede sani o che ni yansa no o so ye tu no ana o pese o kan o no kresem pa kire no o so ye tu no sada no kra mo sika mo de brem no me na o me draw mo gra na me timi ni na ko jodi be me tell say enye ebe ma contractors bebre o wa kwa mo kuma si bomba la tre e da ho si kranse so FM ye si la tre mienu ba ye bubu no esan si foforo kra ka ho na nsi ya so bomba la tre kwa mo kuma si ni 1962 e da ho si wa ni pa kom e de ntra block no ye twa ni ye cement kom the required friends iron rods e kom obi ankoje obi a bribe 10% bi ani na onya contract wa ma MCE 10% wa ma coordinating director 10% finance officer 10% because omo mienu no finance officer ni coordinator na omo ne san check na MCE is a representative of government onso be gene die wa chiche sa sika ma san krofo we it is anwia pam yensa na ode be ye year now the pam be enum the block on here hard. Now as question now will be funding a political party no cool and funding a parliamentary candidate or an individual candidate. Funding a political party in there, it means she say if you are a political party we or parliamentarian say or parliament. It say near the Bemano. We so say near the Bemano. Now why we need parliamentary candidate, I mean parliamentary representative Viano, also say near the Bemano. Na mo fanye mo campaign ana number 2 nya funding yes kan kwa na ye funding no ebi a say state TV ana state radio GTV ana ye radio station GBC ye ma MPP 30 minutes a o mo fanye o mo campaign a NDC su be nya 30 minutes akwaron ko su be nya 30 minutes gum su be nya 30 minutes ye mpapa mu because omo nyina political party omo seeking for power state media print media 90.7 FM times say ma obia one page obia so benya one page for advertisement and FN state funding no right and you say your term sika boom say je koyo party now je koyo party agwada ngo de command say on fan koyo the dear party kura mponi enso onye sika no right we no dey akosi fie ade onu mu on pepper wa bia oni party office o ba bia the times as sika no na now dey channel on no bezo on koye can be bia agwara on party office o groma enso e be count say electoral commission omo duty ni say emra electoral commission omo ka say emra omo mra omo ahye say ese party bia wutin wo Ghana constituency bia unya office wo no mo angaza kura Nkoranza o ma ko hese party o constitution agwara ko kura ni national office mbo ni party office ye ni fie ni dem so we letter commission mo to mo hwe emra ma hye se on na person je se samra no mo kaza o mu di so a unya party be ye na kura no ma gina 2024 mo ni mra no so mo a mo hye mra no mo hwe se nkrofo be di mra no so. Now she said we are living in the jungle. The law of the jungle. Jungle crime can fizing. Say quite bring true. So Mwaka said in a chinkumavi. On a grand team got Jata. But Jata the Chekra. Mr. Bawa, na political parties na nkasa so a individuals no pere ejina wo mu din mu no.
ɛde wo masade wo elections say mu no de wo na de no betimi aye amasa ne mo ya brase. Very good. No how angle no na be boy. And dem da se pa sa angle no political party no. For example, Kufo na sha ase. Eba ye no NDC for so abefa. Number 1. Oyo oba na okojina as parliamentary candidate. Na ese parliamentary candidate bia entua 500 million na. Oba betua 250 million. Go ye pe ma bebiri aba parliament. So on say party na shemra. Aine. Nti ampa oba no be ma agina, oba ni tua less, be ma ni tua mo. Ye ko tama na Akufo-Addo ne Alanche Martin ne mujina waya answer na beba power. Before then you lose sap at your Congress national conference national conference or trade fair site a honor party ne question 90.7 FM ala ne Kufo ne friends Adukufo ne Alhaji Aliu Mama ne nipa 17 gina no obia kwa nipa ne 10 constituency executive 10 ndi okwa ebia 5 million we na be kwa sinipa ni sha 2 million that time na I hold a different ye to Alandin Alan Cash Aliu Mama no ahoye vice president no kra no okwa okotua 2 million Alan Cash kwa 10 million it is a amount for this as Alan Cash kwa na say bia on parliamentary presidential candidate kwa na emija Alan Cash kwa same tamale that na Dr. Adukufo ana obiaze na oye ne campaign wa meeting delegates nyina na lambro ayina say ala de crowd dey play the court tamale and then na say na oye say na grofo twa wo one twa iska je ala play sit tamale no munya wu o ma free papa no omukọ ala ho omukọji na yes no say sadia na ye increase electoral college no adena akoba na chese Ghana ha nyina MPP for koto aba ayi presidential candidate instead of nipa 10 no we are say kroma say omo koto aba na 800 national 200 and something thousand it is how your presidential candidate na so 200 something thousand electoral college no obetuna brabo omo 10 million akobrabo omo ewe. But some say about omo yo nano to say oti reading the video na eba bondo otu say car container na si ona ya hwehwe TV no wom na yeyi man krofo it is about kokra ye 1500 cedis kura na say delegates kura ye asem ka na pese me ka je ona say se na omo ye 10 no na kan na ebremu ya se 10 can we obi abenya 1 billion yo ana make on amateur say na just I reduce kakra it is say ye advocate na ye advocate say ebia ye beto primaries card bearer member bi ankoto bi wa ukura party card bi ye ma won utumi to bi me da say sa dey so me say me ka ho mo card me tuma akoto bi nti utumi mrabo ye Nkoranza MPP fo nyina wa utumi mrabo hu ni ba no kra no wa brabo no me da say yebra ask God the amisaba wa de ahwemu ni ojiri say eno be ye solution e de amaye ebetumi ay solution but still no there are more room for improvement once say asama bana adwene amma ho wanya bre antena ho and pinse mu a wonya asem no ne sobre ba ye no ya etabu ye ni gu ohawa horo binom so kwa na ye kona kan so na ye beka ho asem eti ni ameme de me kan say political parties no sania omo esi etuaska no ene ne ma nipa no kwa ne esese wo ye no ontumi nye nti ye pese ye saade a saane be koso ne be koso anyina be duru be bi kura ntika obetua hen okokora ne obenya enuru sa bacho ba mu se ne sitie nti e wo se ye hwe kwan ahoro a betumi aye akwan de wo ho na nye kwan ba ko pe ne e wo ho a betumi de aye political parties no nyina MPP NDC bia adwene ho ahwe kwan be fa so e betumi aso ano a ano so no e betumi
aba meda se abusanfo ba bia yaduru ni awura no mienu a kyere nimdeɛ ɛwɔ nkomo yi ho won so wadwe ne sɛn 0598994994 ye kɔto aba nkrofo tie sika wɔ mu frɛ sɛsi a 0598994994 na ansa na yɛbɛfa wo frɛ no ma yɛnka wo sɛ Sompa FM adwuma mpanimfo ɛsɛ yɛda mo ase papa sɛ wɔba na no yɛ maso yɛ mu abia na mo ne yɛtu anamo yɛma mo afinhia pa de di nkan nyame ma bronyai ɛnyɛ jojo ɛma yɛ nyina na mom tie ne ye efiri ɛyɛ nyame yɛ adoma 1st December bosomi a yɛwɔ mu kwa kosi January bosomi 2024 mu obi bia a wode adwadie bɛba ha sɛ yɛ mo ho dawuro ɛma wo no yɛbɛto so hanche mu aduasa yɛ ma 30% discount ɛwɔ bronya adwadie bia wode bɛba efiri sabre ya kopem January 31st ana 30th January no wode adwadie bia ba sɛ mo dawuro a yɛte ɛbo no so 30% afiri so ɛde ama enti no yɛnhyɛ ɛno ɛnso sɛ wani gye ho wɔ adwadie bi a pɛ sɛ ɔbɔ ho dawuro bronya mu a wobɛfrɛ 0244 361008 na wode aba yɛma mo nyinaa afinhyia pa ɛwɔ ha afei deɛ yɛaba yɛ nkɔmɔ no so wobɛtumi afrɛ na wakyerɛ wadwen yɛto aba party mu sikatua bebrebe no yɛbɛyɛ dɛn na yɛasɔ ano. Good morning. All right. 0598 994 994 0598 994 994 sikatua eba yabato mu baby ye flat screen baby sika bundles na ye de kyerɛ baby wo television ye de kyerɛ baby enema akɛse na ye de kyerɛ saa asɛm si MPP mu esi NDC mu bania foforo kora wo ye mamu ye MPP dia na no memende ya na eba ye sɛ na wadwene si ye wo 0598 994 994 0598 994 994 na waba abɛkyerɛ wadwen opani ye transfer obi bɛba no mpakyɛ mintie wa sema etwato na yenko masema etwato nyina ne sɛ political parties no like MP for ne omo amo opposition no omo ma yenhunu omo hawa omo wo na enya se yesusu se omodi eda na omodi because enya se omunya ne so easy sao to da bi omo haw but omodi minia se ne omo sitie onyanya position no pa wa wuru ahwehwe na otimi na ne nipa nkuta ho de eniwe nti nipa nim se ska na odi nipa na wonya yenna yemmen nipa no na nipa no hunu yenso ye haw kakra na enya se nipa ne discanti se wanya konya sa position ya sa position de onyanya wia wa wie kura sa ye hunu omo hawa ebetumi aboa ma yenso ye hunu omo mbok kakra se na be ya ne sika samon a ye de gu omo so no ebekofem meda ase bebre mi sabawa wada roma yemfa waseme itato ai na no Nkoranza de girl na e friend Harriet so wa family say self appointed consultant we are na abaya na abafie da anti se mi ene afutu amene man se John kan bibi se fie delegates ai wa bin se wo koto aba wo disika ko mo ato a obi be mo mu disika ka se esene wo de no no mo ato amano na mo wo mo abi di boa constituency na boa na delegates ni hunu se wo be ye MP a obetu aboa mo solar light no de kwa mechanized borehole no de ko no de Nkrofoko police or Nkrofoko immigration or nursing training college na training college for mo wi no or no Jubilee House na fe no onya ye MP no or ye te se ne Martin James akosa ye ni tejima south no na o ye adwuma ya friend yan ye MP mpo na o ye si no opere market is na no so na market e ba no gusu no ye na de kodru ha ye to aba no amanfo adwene wo so se despite sika se ma ba mu no nipa we no kwa obeboa ye nti o win over 600 when one opponent na 100,000 100 no number 660 why because despite so mu yin na twa sika no or one edge against you the edge against you is say o sati say o ye adwuma bi nti amanfo nim say ye kwa or ye kwa
but disadvantage ya wo sika twere mu say nipa wagene wo de be 10 billion e dey akoye parliamentary candidate afa na ebe to sika wo de be campaign na oko parliament so ma ka cho da bi ameka say parliament nya bi akono sa wo oko parliamentarian ni pay 110 million ye beti ne car loan afrim ye beti ne rent afrim ye beti ne debe party ni so o sika wo tua ma party no party na ofrim bae no o beti afrim obekwa yie me chese obewie no ne pay ne de no ne sang ni onida mawum kise bia oye chese o NGOs bi ana connection bi anaze nipa binum sa na ebeboa no anything na ebeba ne se ono onya ni 10 million no kra onya ntinwi na ka sika wo de be campaign enti o sika bia na ebeba na se wo de ba o de teneka Meda ase bebre yewra Eric Bawane yewra Jima Johnson nyamenhira mo madwen am de be boa ye ne ya homa no ene amoa ye nti no ya de dwumadie no ebesia ochena nyame ya adom a ya de abibiman dwumadie ebebrɛw ewo afidie eso systematic press ena afi eye osofo adutachi ene boa ye ehwema MC adwumadie no eye nkoso ya yebeda ya frefo no yetiefo ase ye koi ye kai wo se Sompa edwuma mpanimfo de akwanya pa brew se betimadi ubro nyama na ye sononkon ene se o ade tonde bia pesa oton a December emu nyina kosi 30th January o de ba ye be ma 30% discount ye teso amakra ma ya adwadie na ye ho ka no aye fofofo ede amount o adwa tonde bia pesa obo ho dawuru abefre 0244 361008 ofra ye no bedi nkomo na afi yama kwan na waba bebo ubrunya wabedi ubrunya dwa ewo Sompa FM so maka brunya ide